Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tuwa e seato, siaki mua mua o pepe balanga I da malaiva ane de tele. Ona e anga ine ilo tungtau wavandi, o lo o yai de tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I the security. Ona e ulu whalero lea I se vainga e matua I mahofa tele lava no na mātou fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e I le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomu a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le totongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga pupua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga monu. Le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau I whae Sydney. Whaamauina o le lua I au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika o whaawai I Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa I le whaafuaina o le au unanga ma ua matua fo I le iloa I le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga mo le ua wala au I eile atua. E ave se a eile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga nuu malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la I le fitu aso le vaiaso, mātou te ngālu lua e tusam fina ngalo mana onga o a inga, a leo so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama lea I le mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina o ile alofa ma le wha avenga. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security.
Then, step into a space that feels refreshingly different. Modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri le o nanga i te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhaiwhara tuai le ta avale le ngata whaulea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fōi ona okai, tau o le whausi eino o whale, mautu malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le o nanga i te manao ia, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa. Mautinoa ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri lea o whai o le talo whawauta I te whia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Ma le tua, whatu mo whamau ngai peo lo sua whaantoa I meli po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. O lo ainga I Samoa, ma le tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tomi na I lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit lea o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau,
o le āwhiti se whaailoilo i lo ainga i Samoa, e alai se te autostusia i le telefoni po o le imeri, e whaamautu wai le whaatauka. Manitoa, Pacific 40, ma le talofa voucher. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Sailing, I am sailing home with Christ in my vessel. I can smile. 1, 2, 3, 4, let's go! Hey, I'm out. Hey. Oh yeah, yeah, yeah. Sing it, all I say. Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Aya Yesu iluva aute atailefa, atailefa, atailefa. Aya Yesu iluva aute atailefa. Seyo iloa inga. Folau, folau levasa. Folau, folau levasa. Aya Yesu iluva aute atailefa. Seyo iloa inga. Folau, folau levasa. Folau, folau levasa. Aya Yesu iluva aute atailefa. Seyo iloa inga. With Christ in my vessel, I'm steady through the storm. Waves trying to test me, but His peace keep me warm. Anchor in His word, yeah, that's how I stay strong. Faith on full throttle, can't steer me wrong. Enemies approach, but I'm calm, no fear. Cause the captain of my soul's always near. He speaks peace, be still, sees quiet there, roar. Now I'm sailing with purpose toward heaven shore. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home.
O te whiwhia whaatalofa mo wholo whātu le nei fo I a whiawhi ia I le amateina o le tātou por kalame o le Tautai A'e. Ia, Tautai A'e maruia, Tautai A'e whiawhia, Tautai A'e fo I marisao le mu I le alofa, ma le anga lei o le tātou ma te sili I le langi, ia. Ia I le manatu maungalunga o lo o maruia. I tātou le alofa, tau muli muli o le alofa a puti puti, ia o le wha maoni o le tātou watua. A perepeleina lo soifua ia mori tai fo ilo wola vai vai ia le o fa tatu to e fei lo ai manga fe ta wola ia e pe o tala de fai de o lo tongi tu paitea ia o tatu fei lo ai fo ilo mo no ia tau le leia ia ai le o tau fa no anga po atu fasia ke lo fa le o le tua ia e so lava se mea o lona alofa e mua e muli muli o ngā tutonu whamai o lona alofa e loto e lautele deep and wide ia e lava fo enough it is sufficient ia mo I tātou ia awa pe tua lava mania le tātou fōlaunga ia pe tua fo ia tau whaanoanoanga ona o le malanga le maliu le oti ia pe tua fo I mawhatianga ona o ni ngase ia pe tua foi I ni whaanoanoa ona o tūlanga foi lele ua I le to ese nisi ma whare pui pui o a uma tūlanga whapena. E le mawhaia ona tātou whapea o le fia mai, o le alofa mai le atua ia te oi maa. E iai le aso o fia, e iai le aso o whaanoanoanga. E iai le aso e timunga, e iai le aso e munga la, o le aso e langi a, o le aso foi, e langi le lei. A o nei mea uma, o loo momori mai ai mawhiwhi mai ai ni whi au tā ua mo oi ma. So o se mea e tupu le soifuanga e mori tai mai ai se le sona. Se le sona le lei, o se le sona tā ua, o se le sona fo I e te tau ona tātou toi tū ma tilo e peo le tala. E le tamana whaavelaina le ia I salafai. Mai e te tau na tātou toi tū ma toi tilo. Ma toi au talu pe mafua I se a ona te tupu I si mea. Ai pe ai se a fo I e mafua I ona pe e ola fia I si tangata e le ango ala ko ia I le tua a. Ke iwa I lau tarare. A walanga I ele taimi e pe fōringa mai e strako tangata tātou a telo tangata fo I e le e o I le loku whaia sao ngā mea o le loku o a uma mea uma rātou te whaia. Ai pe fōringa mai e le o iai si tūlanga o se fia mangi manguia o la ko moua. Ai pe atapa vai atu tangata fo I e o ngā mai araka e ao a uria fiafi. E pi se a o se fare sa. Ai e se re o la fia. E se re o la fia. E mafua I se a. E iai le sona o mea uma. E iai sa vali o lo o momori mai tua o tūlanga o popua ngā. Dia maybe ona o tangata I tau te lipo inga whamai o ka ngaka e o e aipia e ula. E whamai e o e omi. O a uma, au tangata nei, o re le lei o lato loto a. Ia. Leanga e whapea ngāre soi fuanga. Mei pia te vai atu e ola fia, e ola ori ka ngaka e whainga ruenga masau ingu langa wainga ingu anga mai vaeva e le haru se wharesa ai ao o inga whaim sao ngā mea le loku po ai kokongi anga kaublanga manga se furuwai. A o le lei o le loto. Maybe o mafo angana nga le nga strako fo ka ko riskaimi. Wo over fo le mafo fo siua, wo over fo ile mafo pelawe, wo over fo ile mafo akokusi. Kuspa ia ma mea uma. A o le leanga i o le loko. Ia. Ma nei ai o le matou le sona i le aso sa kengi. Sa au wai e le kalesia spiritual opa i o sa ngatai. I le wā rota le mapusanga. I nei Amerika I Utah. O le wā rota la, o le matou le sona la, o koe o le na o ina le whaia o ngase matou whaia o. O le sona fo i le
o angi ako maa. O angi ako maa le ke avea, le ia moe oi. O ani ato maa fu i o le e afu o melele so ngai le tala fa te taula au mai, fa mai. O le ato a o nga ea le kamekiki. Ka ngor kamekiki ku oi ko kongu ia le ato Yesu. I tono na ato fa fa fa. Ia, ai aru la ia wa ku oi ko kongu mama. O le mea la wa kupu, wa mamafa maa. Wa kaule aru lai ruma. Pusa wa kasi le la ai ruma. Ai lua la ai kua pe. Kasi le la ia ai koruso lo muli ku. Oa mamafa. O ave ngā maa. Fa mai la ia wa tau whiriwhiri. Ia le tamai titu whatulon tama ai whiriwhiri. Po o wheo mea ia e ave ese. Ai a kangia mai wa kau kangor ka mai kiki. O re manga or ka maa. E ave ese le a kau Yesu. Ioi. Mai ave ese le a kau Yesu me pepi o re mea ngā wafa mamafa ile ave. Mana ia la i ole au te linga wai mana i o whina nalon whaatia. O a ako maa, o angi ako maa i e ke whea rua i maoi. O angi ako maa ke whea rua i maoi. A o iei fo i Yesu ko kongo ako i e ke whea rua i maoi. Ka sisi ako maa ka ke iloe ka ika. O ato maa ia le meo o lo nguku oso ia. E mi se meo whawhinga kai kōrua. Ma ako maa o le meo o le loto leanga. O le meo le ai O meo le loto le wha ngalo. O meo le ola fia puli. O la walanga o ka kōri o langangi. Pige paua mea e te nofo fuatia i le skangaka. Rako hira o karale. Ai va ai ngi le skangaka e pige ka urua e ingo piasiaka. Whare ka inga. Usanga o nga e whaalongo are kala e ingo piasiata. Ala, o langi mele anga wo ulo mafofa. Ia, e sa arauka. Ala langi mele anga hoi wai mafofa ki aru fa mai. Ia mai morkaimi. Mai morkaimi. Ka pia fui ka ika iska ka lelei paai. Kusa waka ko fuakia. Lelei ma anga o leska ngaka. O ngai fa mai e upia. E ke aru fa mai fa pia ui le ula ia anai. Mai mau yo si kama manga a faʻasoa mai ngia mai mau e ka pa. Ma ke ia le wa e fuakia le kamali anga ma le yo riska ngaka. O me a ora te sili le ke fa yaku yaki oi. Ai fa maka e loko le ia kure ai ka pa ama le ai pia ngai lo le loko le anga ora wadu le loko le ke. Awa o tangata i o te vai e tunga e si i mau le ke lokai. So le o ke whai aku a o fo ngara ulovo vale mo whai mai kara lea. Ka o kai. O ke o fo i whare saali le ko upu. Ia. Me la lea le na te whai atu. A wangi ka ko le nga e irika ngaka e kifa e o ngā. A o le loko a lofai. O le loko fōai, o le loko lelei e le loko leanga. E fiu les ka ngaka e komumu aku ma wha leanga i les. Alai, ngā le vai vame, don't worry, he's okay, she's alright. Ke loe. E le fuakia, e le vai e sui fafo. E le olanga se te sila nga. A fo le mea ngā renga o ke Samuelu whiwhiri ngā kama fo i. Wha ngā ua yesi. E ngā wā laku Samuelu kilo le kingo. Ai wha mai le atua. Samuelu. O ke leva ai e peo nga e sila o le kingo. O fafo, maso. A o hau ke kilo ko kongo. E se kanga ngai ke haru whiriwhiri. Ko e haru kasi e whai ai esi. Pe o fea o iai kamara i kiki. Ai su enga bangana mea lengo fo ka mano. Lengo fo i uka le fua fo i lelele i uka ko ki avi. E sila le atua i le loto. Ai nā oe nge ke ua e vai le anga i ka ngakai o ngā. Ai umaenga, saore o ngā. Ai e aru mau kuspa ia. Ai e aru mau kuspa ia seo. Ai a oe ke ua umaenga. E saore ka ngaka o ngā sao. Ia. Saore ka ngaka e pole ale. E kūranga fo i le alae e pe ula pea.
ai e le whaikala, e le kauwhaaleanga, e le lotu leanga, e le io mea umanga. Wha maro si mo tatou. O a me kukupu fo i ore soifuanga, e ia ioga mafuanga. E ia ioga mafuanga. A whai fo i o whingā ngano le atua o kakau fo i ngā swingi a uo e ke minko ai, kasi le ngā e ki ngei ai oi. Le vanga fai aku le nganga o le atua, arbe se mai e au kamanga, o au kamanga ngai ke ingu pia ai, o au kama fo i ngā ngai ke roko le ngai. O au kama fo i ngā, o au ke ngā ngai, yeah, if I'm yeah, if I'm fair, we've been friends since young age. If I feel we were like family, we were like brothers and sisters. Yeah. E ke fia manga oi prove la ukala le oi brothers and sisters ma le anga le va. Kai ngo ma apelo. O le unua I siblings lava lea. Na lato wa o inga mai e fionga le tua le me tau o le loto le anga. Kai no ma apelo. They were not cousins. They were not uncles and aunties. They were not extended families. They were brothers. Uso. Ka mā ki ngā whātasi. Ale ale mena tupu. O ka oka se le songa o loko le anga. Ka maua mai. So walangi o ka ko se ki e le mea wha mai. Yeah, see, he's like a brother to me. He's like a ua musuia o e le atua. Me. A e lua fui o ngai ki poronga le mea ngai ki poronga ai. Sui se si mea ke aru ki sa loko ai. A e le ora vai a kua e poronga lava, e poronga lava, e poronga lava. Ala e aru poronga ia. Sui fuanga ngai. Watatau. Ona fai unga maleata mai filifili maleatua. Po le ale mea kaufai. Ia, wha maro si aure na ama tel tatou proklami. Lua suma lumiru tu te lili tu lai wha I le taimi ma sani a tatou New Zealand. Ia, I tatou proklami le tau te ia, I le aso lua le nei Tuesday. Ia, ia o loke kaukala faʻasoa fua. Ia, ai e le a whaina. Ona o le tatou proklami. Tau te anu I aso whai tau aso. O mātou I New Zealand le au fia ma Australia. Ai me se fo o Samoa. Ia, whatasi e manisi o tumotu ole Pasifika. Ia, malolo le sai malolo whatotoa. Le vanga le fiafi, whatalofa lana, whamalo si au foi lana. Mo outou ma, au whai ngā luenga te tofia le tu, whaaftai atu I o tu whaiva alofia a. E le whai ngofie. Outou le tala le lei, le whai ngofie le lau ngaino le fionga le tua. Whaaftai ma ou whamalo atu. Ia le tua. Ona o outou. Ia, e a whanoa le itulai e wha ia tatou be foi le tatou malolonga. Ai au iai le teimi le nei, ia na ona toe wha mana tuatu, a tatou wha silanga ma tatou whalinga. Ia, le ui nei le maute nei a Utah, ia, le so na amatai a waita alonga le tatou tournament foi le tatou tamatoa, liki, cricket wha Samoa tournament, se furu ma le lua au. Le na amata le round 1 le so na nei, ia, malofo iskama, ia, pala iskama, ia, ele te stammer sanga o le fato a fatai. Fitu au mai tutonu lava I o Utah. Fatasi e ma au e lua pe tonu palanga mai Seattle, au mai Alaska, ma le au malanga mai Hawaii. Ia, toa ele se furu ma le lua. O au, o lo tausini o, ia, a matafo I le aso a taiao, I le fiafia taiao, te tala loa ia I fufua ngor sisinga fua. Ia, ona whaasolo ai la ia lea. Ia, fio mai me tātou wewa whatasi, le paka masani nei Taylorsville, le South Ridge Park, le tātou te whaia ia, tō masani. Ai, o le aso tofi, ma le aso foreili. O le a e tofo ai. Ia, I le tau mafutanga, ia, po o le kuka, a le tamaloa, o Mr Falai. Ia, le nā. Ai, tatou o le manologa, tatou o le manologa hafoi mai. Ia, toi amatal tatou wa porkalame. Ia, wa o te lola o to ai tau numai. Ia, le songan li atawa. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that.
head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua faata waina i so o stangata. Au e faata pena i mono tu wa esato, siaki mo mo pepe balanga i le malava le tele. Ona e anga ine i lo tu to vandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i le security. Ona e ulu whalero lea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whale ono airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele i ate i matou. E te se e i le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo sa furu lima tausanga. E paulava le mea te whaia o le tutongi online o na whaali leo lau City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanutanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu, le whane holo airport VIP ko. We will not hide. Farmer Losi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. O le Os Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. O silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa i le whaafoina o le au unanga, ma o matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mafai lava o na mātou malanga atu i maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i aile whai ngā malanga, mo le ua wala au i aile atua. E ave sea aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le lua sulwhae tūla i le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua i tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malama atili o na sila mwhai tau malama lea i le mātou tūlau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni whiaviai o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina o ili alofa malfa ma avenga. Fia ngai kula le fiafi fa fele ya kul ko pai mo ko man ya me foi le ka poinga kamama kinga ma ko ka ko ye po fela pa ya lawa mo ko mo mai ka ko por kalam fa fele ya kul nga fia mo nga fa kai e se fo mo ma langi ma ya o se fa po po fo ngai musalo wa
mai fosi o a fai kula ka ko mafuka male uso ya siaka ya ole fo o ko mai ka ro fa siaka ia whakalu whakulea le leo le tua ia i le toa i tau nuu le sa fo lau o lau sunga le li i whaatama o tamaiti uma ia o le larolangi kusa po pei o Santa Claus o le whaalu penga le wai ao ia a o fo i o le li sili o fo i le kaku soro monga ia ia la o le kaku fo i le ke li sili ai le foi te matai mai ai oi Vanuatu yo lai ya wai le mangkue e di sili ya tu le pai ya ka ko Samoa ai ku so ole te sili mai ngai Vanuatu ia fa Vanuatu ia malo la fo i lo so ngi yaso ia fa mo sa mauia ia ko ngola sa ia me fo ngi yaso i fa fo nga ruenga lua pase lua ma Mr Falai ia o ni fa maoni ko maria mai ka mai le veanga po no fo Falai male ia o te ro fo le te mai masani la fo e join mai tanta mai ta fai tu la muli ai matua i la ngona la manino le uso ia fa vonu po Mr Falai la manino ile wa una vatuanta o lava na liki mai lava le pito ia le fa manino fo ile ma ya ole mafuanga la na i o Tautuana mo tu pausi le fia ia te rua ta pena foi la te rua tali a Mr Falai se te mi ole ne fia fi pena fa fe na lua na mawaina ta ia ia ala le mo le sau lungo o fa sa la mo mai ngai me ke ro fe oi a pe ngia ka ngapu nga ka ngai ke lua o ma lua ya 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 tu la wadunga o ifo e lo ai le sang fia o le to te le tautua o le no to fia tu so le nga o le tu lang fo le nga la fa mali ina le to fo i me ai le na ma fu ai no ifo ia tamai tai ma si i le uso ia ayo ya malo me ka ua ia le fa ngol papakio wa ku le wa sang mai au ko maranga mo la ku ya o ba ku on banga yo le pichi le ko wa ku ranga pu mai la ko wa fa ko papakio ma ia ma ko wa ai ma va fo le fa fonga la ku ma ia ke le sa nga a fonga nga a wai ia ka ro fa fo ngai mai e lo fa nga ia e ki ngara mga mama ngai ka so le ai le ma fai le ke ve por yo ro fa le ko nga ni ela mo ai so fo fa mama e ma lo si ngai ka ya wa ya le wa ma vai ko fa fo nga wa i me le mo ai fa ma no ya ole wa okay uma ya fo nga mo wa yo le la malanga ta to malanga ya wa mo le fo fa ma lo ma fa te tele ma tu sa ye le malanga na tu u te o ya wa ya le yo tau sanga na te nei ia ai fa ta ia lo finally mo mo le ma no ai ia te ro foi na tu foi lunga sunga ya le tatou producer ia le tatou flyer na mo senda tu mo hawa ia o le tatou aso Falai e fa ia le posifa fa ile po fia le aso Falai le aso lusu malfa ile lima ile fia ka se furu po ia ile fa ilia le to fa au matangi pullers band ia and DJ Bill na was to lunga ia lo sultan la le ufale including your supper vai tato ia e kuku me ka mai ka mai ki hawa ia tato filai tato fu mo pa anga o matatu wo ma pa anga o ma atato wa por kalame el Tautai A'e ia wa levana mo o tau te filoi ngo la kwere yo ole ka ku fa filoi ia mo wana va no to te afi fio mai ai tato filoi ia le foi malanga to ia le tau sala ia hana ia ole co-host for yo le tato wa por kalame ia ile lana media watch lo le tato por kalame le Tautai A'e hana va ai Schmidt ia ngata foi leo yo le host le tato wa breaking wave ia ile tautua le Blue TV le malanga tua ile so fa mo ia ngata foi le ia ole tofo le sunga ya Mr Falai tofo ia ile
barbecue lono winga la o le tatou posiva le faatulaga mai Hawaii e faia le address lea o le Kahuku Community Center ina le 5 anga i le 5 ka mea highway Kahuku po Kahuku o ina le so forward ia e faia le tatou fia night ia tatou filo ia I member lo sutala including le sapa ia e mawhaiwhailana e roto il po lea ia ma prepaid ai lau barbecue e faia lea I le aso to anai faia I le aso to anai le barbecue te tofo ai foi ia I le a au ma le sosi lea ua crazy umai nei le steti ia are sunga ia Mr Falai e mwhailanga e prepaid inga le po lea o le tatou fia night ia ona e lantoale le tae au piki e lau sapa o le tatou was tona se furu le tae au nga I la fiafi ia e whai ai le tatou I le address lana o le ke ehi Lagoon Park Whaono 5 Lagoon Drive Honolulu ui ia la ka ua Honolulu a le la ka o whana I Honolulu ri o le tatou menu le na watu ina tuilunga mai tofo ia I le mata ina ia bisa fo le tofo le leo le tatou barbecue songa ia Mr Falai ia por fionga faʻasoa tatou filo ia Hawaii aloha ia ke fia o a fo I le vaenga fo I le sarua o ngai anae ma o I le te rua le ia o nga sa o rua whainga ruenga leo po ina ina PCC ia request whakutua ai o vai kusu inga ulanga po au whakufonga mai o fa kusu inga ulanga po o whakufonga mai na ia le faina pe lo matitua pe mamai e le faina o nai tangata o mai fia le tatou puka yo ai a le tala le a taua a whakufonga mai o o ke lor ko ke le yo na ia school mate pe senga ia manisi fo isa matou tausanga matou wa onga ia CCWS te loa o le tele o tau le whaito lu au fo I fa fianga ngai ia maura manoa tau te eva ina I le PCC ka fia o ia wa o na tu te alu ia I le atau ai na o mai a fo le mission tau na o wan I le piwa I Hawaii ia anga o wo la fufuanga inga se mangu ko ke le filo io sa fongo ka filo o le tembile nei ya okay le ya ko ke le ni sola o fa fongo me fo ia le puller PCC a tausa ia ko e kasinga Kaweringa o Godfather nga ke sila fia kanga kaya ngofo yo. Ia. O le telo tangata na sila fia e le atau le PCC o te lo le vana maliu te lo e iu. So awala te tau se etia tele ana e foi lele nei taimi o te lo na tana no my Godfather 20 or 30 or 40 years ago. Ai ole a mawale madoa. Ole a o tasa vali ai doa for the first time ile Pacific Cultural Center, PCC. O leva no tafia mo o ye. Ai mese o le ngoa lea o la I. Fio o fo ile me ile ia o nei vaenga ma vanua sa ta fa pe ole tau o te mio ta o ngai pese ngal na te nima. Pa fa mai a fo ile nga ruenga tala. Ia ai pita e se fo ia wala le tua le me o me milo ia impi o nga ia le fai ngone o woso nga ngi usila le me. Ia ai sa ai se pangu anga o woso mai a wa il na te mire ai te wa pe dei ai o le vangu kama Amerika o le aso wo fina nga. Ke la kula ke fai a o me nga. Ia ai o inala mo si le fia ila tau fo I Hawaii tatou filo ia mai se la ko inga tatou to ina mano lo ia yosia review sia tatou filo ia ina ia ma to tele fo io nai wo ma nai ainga fo ia o lo ina Hawaii ia hopefully mo wai se anga no filo ia
Malo. Te rona I motu ngā awha le nā, ia, whiloa I nā le Polynesian Cultural Centre. Kalo sia te le lua wa. La o ke fia o le piwa iu he wa I leanga o I ngā saka o monu kia o mai. Na o uma mai le, whawa, aro wala ke fia pai e. A penge nge whaenga mea inga. Ia, ai o nei motu ngā awha mana ia na, ia e se sausu ngā whalai se taimi munu muri on tatu. Whalau tele, ai lei ataua. O le uwa ba ia tu tatu amata mai ia I le. Tatu amata mai ta faʻasoa le vanga o le fiafi. I le tūlanga lea, o wa ia tua I le keisi lea na tu, le keisi foi lea a le HRPP le lau te avea ia le whainga malo po le fast. E tu sai o le tofia ina ma le toe fesuia ina o tūlanga o taitaifono fono whaavai. Ia, o na ua auki mai ia tūlanga o le release anisi o newspaper tono o tātou patunu. Ai, o le vaenga lea o ke kau whai atua isi no vai vainga. O le ka te whaita watu a Samoa Globo le fua ia ila o ia whaita watu e tu sai o le reporting au mai tutono o le whare whaamasino. E atangia mai e fōlinga mai o lae e la lango le tūlango o le whaamasino ngā ma le whaamasino e iai there's a case to answer. Rather than kongi whafoi ko ngā mea nonsense. Ia, so whina ngaro li atu. Ia, o masalo la, o le mele ngā ringa whao ngā I King's Council po KC, le case lea, wai, o I think o KC Harrison ngai ku mo le chapipi, ia o KC Keith le ku mo le malo, a ko malangolango le, na funge le, al kako lo ye sili. Ai, o le finga wai ia Harrison, le ku mo le chapipi. O le finga fo le e longa ma ko fo le o ngai me umalawa wa fa por kiki. Ai wa le fa ye le anga ba. O ka kaunga o mia le kofi le. Ya me se la me fo la le fa peole. Wa la kumale. Pe fo linga mai o le kaunga nga pe a jali mai kua le ko i wala le ka kanga so ia a siaka. O ngo le fa pe fo lan kala fo le. Wa le fa le nga inga le ia la ko sa fai la ko kusi ai le interviewinga e fo la fa longo mele wa pe fo lingo mele fa ka le mele I le ko fa fo la le nga le ele apalai ale fo I man kala fa pe o fo la ka apalai a interview le fo kongi fa pe o nga le ka wa nga ia ia le fo nga ngele lo ia le ale fo nga ia le chapipi o le si vaenga ngai ka ua mai fa pe fo le wa e ka ua e rupu ka ua o ngai ka ua ese kali ale al malo I meia wa fonge wa langa mai le e fonge ke sile fa pe fo le ia se se me wa fa wa approve longo winga wa manga approve se guideline o se awala fo le e fa nga solo ia fa kalonga ia e la ko nga kula e so tulafono le menga ai o le mea sili onga e lua e si mea fa pe fo le o si me fo le o susu ia io le o la sanga po kulanga o le apalai I ka mi umala e le ngi mafu anga kau ai fa ai ulola langa finga ule ke ba kule maro si mai fa pe fo le wa kau wa lenga finga ule I vanga fo le sumre limo o fa vai le article 15 o fa vai le fa pe mai e vange awange nge discriminate pe fa pe awange ngi fa au pe lok vai maulalo ia se filinga po se mai kau se si isi ka pe ngalenga langa vanga le ai e funga nge mari ke ule le mele kau langa mai u kau sawa men mele admin order pe folding ba ngale ka wa nga ile ia fonga ngere ka ko fam singo sili ole finga wa akif le kumol malo ole filinga e ku so e le seme o so kula fongo e ma le me kakau onga mo fa le o poro ke ku malo o fonga nge o la ko apalai ka fo ia wa filia
e sa mo ki ngoa lava e lau ke langolango inga. E le se me ke e ai. Inga ia whakaungo inga ia singi wha mo inga, objectives. Al whunga ngel whainga malo. Mai o la kou ia wa whunga wa committed. Ia longo inga o la kou ia wa mokwa mau kuku lava inga ia whaakingo. Ia prokeke o le kumalo. Ala wa aila le fisili wa ka wa fisili lua nga va fisili le whunga wha msingo sili. Fa pe fo le fa fea o nga wa elva ele le vaenga nga ka ue e whunga e Harrison fa pe. O le si mea o mea umalawa ngeng whaakingo i le so se furuongo o te sema kausanga ni kengei. Sa whaakingo whaavava uma nge mea uma. O fisili la le whunga le ka kia nge le karia. E manga ole le loia si e le kako whamsinga siri. E a wako se whaamangi ngā mea ngā whaile le interview, whaile le review o lipoki whangai, le loilinga o lipoki, o le o komiki ia ngai loiloinga mga upu, o pepper ka pengeka, ma le whaeunga ka pengeka. Pe whawhenga kupun me le raso e kasi. I raso e kasi, le la whakali le kali le. Al vaenga le menga. Ai, o le ki le nga sesidi ai ia le loia le kako whamsingo sili i le kako iku, le kua le malo. E kakau o nga whamaungi aku. E le aise whaiku au le ku malo. Mai o lako whaiunga nga whai. Nga whai i lunga o policy sa le malo. Mai langa waa o kakang kofia. O mera ngai lua le whakalinge i kalia. Ai, o ke lo inga, le mere kau langa mai e whange Darryl Clark, lesi whamsingo le ngai. Pape foi le e fia vainga ia ki lo foi le ilo po le kofinga lea, se kofinga whaporkiki. Po se kofinga whaanga va. Kofinga whaporkiki. Po se kofinga whaanga va. Wa le whaawau le, o le whaawau ngai le whamsingonga. Ai pe yo si ka ua nga le la nga i le ke wako o fesiri nga le manga o ia whamasingo e wako se kari mau ku lava alo ia ngai e kari e la fesiri ia. Ma lo whautai te le wai o la whai tau fo ili na te lole ua tau tu fo i pānga le whaafonga maua tatou batunu. I tō laulonga e o fo ilai le vaenga whai ule na isa unoma ia i le fesilia a Darryl, li a tau a Darryl Clark. Po ni tō whinga fo ile le whaaporokiki, po ni tō whinga wha le tō mai anga wā. Ia vaenga. Ia te au fo iu te le wālanga o lea, a tātou le tō lau lava, ma tātou whaatatali loe si te mea o mai le. Ia o tō whinga nei le a tau, o tō whinga fo ia wha le mālo. Ia, e tu sai o la tō whinga wha vai. Ia, e peila mene o le mene te tau watu ka ko karkalangoan ai o le tatalanga na le o tatalai e to longa ma tatalanga o arguments e wa mai o le pe o la hotele se va ai ma tu langa foi le mo ko fa pe we fa pe ka i kai le o se lo ko fa pe so e ngole to inga ma ta o fa pe te tau mo mai le fa pe ta i tole ale o le tu inga o nga san ai a ka ko wola i le anga va ka ko wo ia le anga va ma le fa por kiki pe o fisili le o le vinga la tatala o le o fia ko mo pa u ia i le fa inga o le tu inga wala nga fa policies al malo e pule foi le malo ai a ta to wola i fili nga fa pe nei o ai la fa i pule anga va o i fa i pule le anga va a wai ka nga kai ka o nga va a wai foi ka nga kai le ka o nga va ai pe a ka ko foi la ni por kiki o se mai ai na le nga va ai le ku fa por kiki wala nga ofisiri ngai le ato pe por kiki pe nga va a o ka nga kai ofisiri ai e por kiki ko e fia nga va ma a ko le ala o le a ko ka di la fia ma ai E ke au e mangai e mangai e whamkaranga a le keisi e malo. Ko kiki lava whape mai o leanga waa o kaka e ave a kolongo loko e committed il project.
o le anga vaanga ia ai mai se la pa fa pela o le balanga le ka ke le o le i ko le loi sim ka upu ia le manual sa ia le fonga ngele fast penga ia me ia fa le ka o mangi fa pe o menga ka ko fai muri uma ia ai mai se foi la po ia se process o kaiminga fa kalngoai pe o menga le ka ki kilo le fam singo penga ese process fulele kau onga ilor ka kai le yalwe fai langa interview wa nga le kau mo mai ai le ku le kau finga wai le yale malo o le process o le whakalangoa o le apalai whakalangoa ma whai loa mai eke committed le mele al mea langa ele i whai er ko iwa alanga le whinga orwa anga whape alanga le whai ko iwa langa o le sewa ngoa interview wai alanga ya kuia la le si vaenga lenga interview ai li kalianga i wa me a whape interview o lo nga langa wenga ele whape interview nga mo ki ngai le wa mo nga wenga kele ka interview ele mo nga wenga le la ver ko lima e ka wi le si me ma farnga me ai o vaenga ia leo fai lo mai nga protest nga ila ko kusinga nga keke ai li yo ia ko fara nga le fa ka wi nga ia ke ula ia ko i vai le anga va i la mai ka wa ko kusa mai finga wa kif o ke msalo ka nga malo si le oso kif ngei le so langa le ka upule me la le anga va o le anga va ia anga va se le i fa ka ngoi ia mi lo ka ka ngo ka o i fa ma fa Se tanga lo koe whapopo kua se swangi le manatua le sunga le ato. Ianga i vaenga i pikia me whai le article. Ia tato mantua fo i the people elected the government, not the opposition, to implement the policies. A whaapea o le i leki ia ka ngaka vonga le e o whaakingo ia plokeki ia, but mo koe mangingoa le trusting. Then, you know, what does the government do then? O le si parto le whingaunga le lo ia me le siku. O lo whapea mai, e leima se opposition o ko kongu o kai whongo. But I believe this is incorrect because I always thought there was 3 or 4. Am I right, Asiata? Yes, o tu ia. Yeah. O Graham Tiatia. O Tayo Liseu. Ia, makuala nga lewa, e nga kofi Tayo Liseu langa include mai o lai HRPP, ia le fiongo vea Tayo Liseu. Ia, ma kamalea le mo ka, oi foi. Len kai. Yeah, Victor. Victor le na tai. Yeah. So, you know, not all like o le whingaunga le whape me kong article, me le lo ia o le siku, that not all HRPP members were excluded. Included. A le whingau kule lo ia le malo, that they were. And the Prime Minister publicly stated that 2 HRPP MPs who applied and met the requirements were appointed as DDC chairpersons, which the government points to as evidence that the process was not an outright ban on opposition members. E pe le mela whingau me ia le tū le HRPP. O le si foi mea le ato ma se ato le tūlanga le sa whinau fo le malo, that people who publicly oppose the district development program should not be expected to lead its implementation. Asiata, I think we've covered this in previous Tautai A'e programs. Yes. That we did have little problems, not little. We did have problems I polokekio I kumaro. Kalo le anga le implementation o li ku angai. So, sira mana ia whaftai ruwhina ngalo moni mwha maoni. A ka kongoe kurikuri le mele kau vange mai e li ataua Darryl Clark. Whai mai pe whaaporokiki, pe whaanga waa. Ole upomongia. A whai ngai e o pe whaaporokiki ko whinga rea. Then elese need fuai, elese need e kau whaiengi whakarangoanga. E o komeki a onga olai whaaporokiki. Ai onga ole ko finga lea le o le swinga le no pare me finga ma no ma o si la ku par bia ma le komiki
ma whainga malo o le vahenga le ngā piusinga ma le iusi kakai ma ke e ma whaakawhai ma o le hara uma upu kau ke vei ai o le toa telo i la tau le ita pipi le ngā fuenga lako koe keu keu inga lako whainga whaavai o le a whai loa le process o le whaakarangoa oe now o le mea la lea kau ke iai le kaimengei o le anga waa o le fisili la e kakau wainga fisili ngia e whaamasini o ai kongu ai lau whali inga loa nga waa o oe lea e ke aruaku e ke whaakarangoa po o le kangakai e whaiar whai unga o le kangakai whaakarangoa nga oe lea ngā o le mea lewa kupu o lea ua alaku li mongi alaku koe la epa e laku e whaakarangoa ai laku already make his decision ua nga waa o le mea la le uke fisiri ai whaamasimu o i ngai ka kaula i ere kou whaamasimu o ai kongu kangaka e ngaki whaiare whai unga o mea ngei o whaakarangoanga o anga waa tulo awa pe kusa pe ki fai mai e anga waa pai mala fai ai a uma e ai whaakarangoanga le peno e ave i a zārai o la ua meet le requirement pe kau ke ko mumui ai kua e le ai ma se si waru challenging ngei mea wha pe ngei eva i le history o so waru e ke apalai sau ngā ruenga ko sa pe ke aru e ke apalai sau ngā ruenga a e loa o oe makua se lau pasenge o le ala poa ai a sau le whai unga e maua e le ala ikiki pe maua e le ae le isonga vae le ngā ruenga do you have a mind e ke aru challenging e mea mai ka ngoi underestimate le mafau ka ngaka iau leo mai e lau ki whaia whakarangoanga me o inga e ka kaunga sila koko a i whaamasimu kusa o le makua fia pupule fia popoko o le uri ia o le mea ngā eo foiro o loko ia ko inga whaako whara inga o le Cecilia Darrow o le kadi o whai leanga wha e re whai ang whaaporo kiki ngi i whai ngor kofinga yes even though o ka ngaka ia e fili mai ai o ka ngaka ngā run o le keywords ngā run ni whai ngā paruka so obviously o la ea fifi mai i kukongu they are politicians a o le singi ma le kāua e whai ilunga o le anga waa ia meet le requirement o le mele kupu o le alaku o le ola fia poko o le laku o le kangaka manga o ia ka mai ai aru aku e kule e langa interview longa fia poko le ala ua saurua anu ave le kula fongo a au koe wha o pua le mea lea mo le ika valea mo le mea le ika wha valea ia ke a wala e ku maua ro karikongunga o le waste of time le ko inga case a o ke le loi fa masingo o le foi la avi foi fa yo la ma fa fonga o le a pe o le ka ano le paso foi li a o le simple ia kasi al visiti o ai ko e lau fali inga o ai ko e fa masingo inga lo wanga va pe ero ke interview o oe por kanga ka fa karma o a sa ro kadi o kanga ka fa karma o ia pulolu ia fa mar povi o marka ko case ma ana nga lai refused vai foi la o nga mai la laura la iki laura lango ko o le laura va le o le peno le nga la ko fa ia fa karma o feangi mea e ke aru ke whainga ruenga a ele po reject mai oe ke le ma wase mea yes te ma whainga e saun la lau fuingi a olo warwe a veri whamasingoga e ke wo ma e whare pui pui a koe whaari ngoro fia puko o la unga te kire iro mka upune ane a tuko ma nei o ke lope koru aso whamasingoga ngei a msaro kaunga o kore sufleile wo whaise i unga o le chifoi vaenga fo le ka ue le mai kau ako pe fōlinga mai o langa ba o le o fai puli e ku sa pe ke lo fa se mea e fai pule o langa ba kasi nga mea le ka mai ka wa ku le i le finga nga le ya nge le fongo wa ku ka fo e le kingu langa interview le fa nge nga ma fa fo sa o le kingu i le ka pule o pe fo nga mai e fai pule lo wa la ba nga ke nga ba ai e le fo la ke ba ku le ka alo ma ma ye le lo ia le a le cha pipi ia ai o ke longa e manga yengi sim ka apkaya wala ngal foi me lele yo nge e le yo nge sa ngolo ia e fa e ave la ko mau voi lele ile mea e ala i onga le ko fier ko fa le wala la su nge ko fa nge pe po la ko nga a wala nga la ko fa nge pro ke ki kai mi kausanga ko ya me sa le pa ma i va ngali Se to male ata wa so a mga kumulmuli i le makapulo fa penga fa so inga ngi kula ia
I agree with Mama Asiata. It is a waste of time. I have my own personal opinion. Samoa doesn't need endless political battles in court. What Samoa needs are better roads, better awala ngā lue, mōri, o mea e kia e ia i kumalo, o mea ngā le mo mia i le keminge i the communities. A whapere le re kiri e wanga le plokeki, e ka ole lei a kua kūlanga lea. A whapere le angal kiri e wanga le plokeki, e ka ovele inga le malo. So koe fo ela le point e kua, why would the government want to give the project in the hands of people who do not see the value or see the worth of having such a project? Because mind you, o le pepele le fast. O se kemi mua fo ele wo whaakingo, se plokeki whaapea. A koko kua me fo ili I kūlanga ia I ngai New Zealand ma Australia, le koke ngofoi. E ese le whaipule. E ese vaenga vai le council projects. They're not the same thing. E ke pe foi le saungoanga lufi sa whai kongo le palmenga, a se ata male atawa. O le mixinga me ia lua. O lo ko finga whaipule, ma le ko finga o le kaikai o le plokeki. Ia, o singa mga kuwaivainga lo ngi kanga ka whakova. Yes. Thank you, Anai. Yeah. O ko finga ngai whaafongo whaavai. Ma ko finga ngai, sorry, in other words, o ngā rue ngā maro. A ka ko koe whaingo fie inga lava. O ngā rue ngā ale maro. Who knows lei a taua ma Anai? Who knows lei lopeo o kui lesi paia inga le wailu manga ingei. Koe whaakula I mai le tua le whainga maro ma whaawau al fast. Ele lupeo o ko sui sa o hago fai lo CEOs ave ese o maro fai puli. Ai apalai lo fa CEOs. Run lo fa penga fai ole. E pule ana ole winga le tau avatu. E pule lava. Le fainga malo. Ile makua fainga fai ai leanga ole na koulia. Ole pepe le ala koulia ka le upule ko kfonga. Ole la toule a fainga. Awa a kura I mai lale HRPP. Decided e kongi I le moanga sau lea poro keki I le koe whaonga. O whea la whai ingi kua inga whinga unga vale whaingi li whamsingo. O whea la ngi poro keki la ao mai e whaka. O whengi whongo whaavai la ao mai e whaonga I le whinga u vale. O I le anina whai atu. O le matua e mumusu fo I lele. Leanga o mawhau whaunga ua siri aku le popoko ngai lo kangaka ia e. E tasi ma le ataua, and I say this with a lot of respect I le whionga le ripare mia. E kasi a le mafua anga anto ne mea. O le loto le anga o le au popoko ia. Ua fiu e whaingi whainga ki ngeia ai le pare mia o la auli le mari e koa o le kangaka whai whako anga. A ua whakula ia ele mua. It's all jealousy and refusal. E lau ke mumusu e o mai e whaalongo o la kukaringa. I le kangaka le whama ma le whai whako anga. Lea ua reise le tua e whai mpare mia. Ai akea. O le mea sa o e kakauo, o le mea sa o e tau ono tau whaia. O le mea sa o la vai kauo o ko whaia. CJ ma o ko uma ia le ko ke, because it's all about academic. E whiu e ngangarka mai moa. E io, it's all about academic. O le mea kakau o kou whaia. If you are so called ko ke whia whaia le mea sao. Wha vai. Simple as that. A whai kou kei roa I o kou mawhau whaunga ua ka umauanano inga Samoa o nga o si pāle mea ua kura I mai ngei e rengi o nga whailonga. By all means, do the right thing. Get yourself out of that chair. Yes, wha vai. Whamawai ke le fia si, e ke le fia serve, ko ke le fia ngā rungue man kangaka lea onga. Whamawai. O ese, o e la lafi se mea. O e la lafi e koe whaafoku mai eise si kaimi, ko ke koe o mai ai ma kou whainonga, ko ke koe whaia fo. As of now, e o le whamawai. O le kou, it's all about academic, and I'm sorry to say that, Anai. I know for you, o kangaka academic, pa ele anga fuar ko o keli. Ioi, e re kakaunga o inga whaakasia le o academics ma... Yes. Kia ua ia e ko kele fo le academics te lango inga le whenga mālo ngi.
le whape fo I aveale le whailonga e kasi pe lua le kangaka ko kasi. E kau wale inga fo ia ka mo whainga malango o kangaka le kuku whakasi ma le palimia. A whape fo ila ko whainga malo. I think ko le vai But those were not, those are not, and let me correct my point. No, ele la vela ko langa, they are not mera ele ufinga vale la ko. So they are okay. But we're talking about the academic. Life afinga ka mea. Lango la academic le na lango fa kasi marka ko malo matanga ta uma man parmia. Ele o kanga kanga life afinga ka mea. Yes. Au kanga kayo ke karangoa ko ai. Ele afia fuale o academic le. Pa oliva ai mawalalu le mafuanga nga me umaia. Ale ko fa fonga ku ngala ho fa mai kofia wo ko kai fo. I'm overqualified. Ole ala le wingon namia. Sorry o ngai academic ia la lango fa kasi. Te okay. But I'm pretty sure Samoa college for ile o mai le o di ia ko wa o nga nai. Teri. Ka ko move ko le simaka upu. O le si vaenga fo le ia sia ka se le fangongo fo ba ia. Kusa le kia le fasta le o le wo fa masingo le kia nga mai ele fast. Mai mapanga se me fo le fa pe se me nga ku fa kasima e la ko mua. O ro la ia le e fonge e abe code ongo la ko me fa kele. Al mele. Kusa la fa le fast le kia. Ai o su le kia le fast. O le singa me siringa karsia yo ese se finga nga fo lo ia kai au makala kai au ole IKEA al fast Yes. ale wo mori fast la ko IKEA A foi le ngalo ke fa koi. Le la wa mai fa nga mai le upole. Ilando le act. Sublima. Or constitution. Fa mai wa discriminate le la ko aya. Mai. Ba ka ko ye. Fa mai wa ka ungeanga inga male ka wa nga inga lo la ko wa ya ka ka. Ai se la ko. Ya, ora nga na tu sa se la ko me. Se la ko peti. Se la ko poro keki. O le alo la tau no tope ana o la tau pale mai nei ai ka ko wo fa ka ko ko. E lau ke fa ka nga inga le fast e o ko e makua puru le la ko kola ma le la ko pelenga me fa penga. No way. Le a tau manai. No way Jose ka e ala wo ka mai nga me. Ai pena ta fayat. O tua o ma o patatua o nei mea. O le ola va ai mawalano. Kasiar nga. Humble yourself or kualano e ave. A fai ua le manguia o kou ngā re ko ki fai mai kou ke aka mamai. A fai ua le mawaso kou kai hao na nei kaimi. O go sa e koe oso fo ili fiku umare masinga. Ai mo le nei taimi. O tau tonu a hie faʻasoa e sa hingan maka upu. Upu mongi hanga maru kou kingo. O kou ne uwhainga ka haimea. O kou ne uwhawhainga. Langa maa fua i sea. Leanga ua keke leo kou unu o kou whapeko ki popoko uma. Ai ua whako ila loinga o kou. Matua whato ila loina lava o tau. Vai mingi skai e mingi skar kai mingi. Ku loa. Kei loa nga ori sunga mingi skawa o nga e whailonga dokta. Ori mingi ska o kupe maua. Whailonga ori sue kusi. Ia mingi ska o kupe. A o isi uma mingi ska yo wa iai kai mingi. En o qualification uma mingi ska yo le nganga pa iyo le atua marfa mau. Iyo. E whainga ka kere la nga kalia e ka ngaka la nga ki nga inga la nga penkala. Whainga ka kere ngonga kalia inga. Le mingi ska wha masingonga o fesora i reisi ki se whaidonga. E whainga ka kere nga kalia le mingi ska o kiuki. O ka ngaka nga ave pas. Maa. Whainga ka kere nga la kou kalia inga le melea. Tese e zungai wa o loa wha o ngā korosi pisi solo o lako poko wha ala academic. E kau mawhai e attack ai ma slow down nei. Nia ia kau mawhai e whainga maro. O sea unga take. I ka kong ka upu. Ai ole o wha au pia. Ngo pauli si me whale kau whiwhia ia a siaka mare marka ko pano fwale leo le. Ke wako ele o a ngai kele ia lau whamasingo ile kulafongo le constitution le lenga quote mai se furu lima le article 15 e walanga ole o funge ole fa vai le nga fai nga kusia ya o kitopa ongo se furu ai fa marusia ile ya ngwali longo lua ai
o tulafono le whaangal vaenga tulafono whele le kusar vai mauralo kanka lis kangaka. Kanka whele kanka mai, kanka lelelei, kanka vai, i la whai kau aku. A le la ki la kupe i whaangi fōle kau whaangama. I le mafa kere vai e whamasingo le mka upu le ngā lenga marosi le o ngā i vaenga. I kailo e ke ua isi vaenga. Ai lau mai kau i le melea. E le i mafa kere e le vai le whamasingo pere ki kere whamasingo i le. I koe ngā kula whongo whole le a whiai mea e kakau ngā whai. Mea kakau ngā whai mo whakulanganga, le administration order. Ia o ke le ringo pulat kula whongo kapa ngā mea. A pe ke wako ngā le kau marosi e le i le whamsingo. O le si vae ngau te ufoi. O ia ke au, o le maarie i or whaingor keisi, o le si vae ngā le a taua mane. O le ngā hui o mālo le process. Whaasala launga, ma whaasala lau le avangoa. O le mingo rau kala apalai. Mangkua o le whaasala launga ngā, e ake apalai mai. Kusa o la awa mai lo le whaalau i loa, in order for you e kakau nga e apalai. Whairua. Anena tātou wawai atu lava, mangingo ia. O le maalia o vaenga le lau tau wawai atu ili atua ma anai. Tusa ua umanga makua i puru e le kua ngai. Pa inga nangenge, nga makua i sofa e le kua ngai ia si fonga whikarai. Ia pari idi o te eumaspa. Ko so i ngā halu i le attack. Ai amaka e pa inga ngi. O sila haku le kua ngai. E le sao ma se si o la kou ia ua pa'au. Muri pola. Kou longa la mele le wo i, le ua attack kai farfamsimo. Kai le ua oso i le mea. Ma fua na oso i tai. Le anga i le tangata lea ua declare inga no nga oso i lango le HRPP. A o le tangata lea, o le tangata e mili tino le mfamsimo. O le tangata e suafa ia fia me na omi mata afa. Wa kousi le sila le ia ka ua maangai le playing or porkiki pala le vaenga. O kuila e pa ia i kai whamasimo. Ua whaki ngā karinga i whamasimo ia. Mai pa inga nke ngi. Ngā le oso kua kaia, oso kaia. O le tangata na lifa ia i whaiunga whamasimo ngā i le pa inga nke ngi. Ngā lifa uma ngā ia fia me. Pāua le mea ngā ko ilalo i fia me. Ngā ko i lalo i ngā ua koe fo i le aku nguu. E whai e le aku nguu whai unga. A ngā kā kou fo i pe whai e whamasingonga. E sau ale ruling ar whamasingonga e mālo i fia me. Aise a? Friends of fia me. Yes. Ma fu anga fu ngā mangui a hiri ka mu whai ngar whakauko ngar whari ie. Aise a? Ai ko ke loa sa wa ku le e lo ngia upu sa ku le pa ka umai a nga fia me ma se makiva. E le ngia ukala. O kala ku le pa nga fai. Mata tua tanga loa a ai whakasi ma fia me, miriki o whakasi ma fia me. Ngā pāua le mapusanga ngā iai le aku, ia koe maua mai o le whāstor mangmaro, inga ua koe fo i le aku. A ngā kako aru le whaamasingonga, e kasi ia ma solo vi mai le whaamasingonga. Lea la wa sira fo i le vai fo i le o solo mo kua fia me ki nganga le isi sapa e whamai, mau te la lango i le HRPP le mea. Wala vāra ngā ka ua i kai whaamasingo, o i ngāni kuwai. Kako i pea ma kako wa i pea. Lea ngai lea i lava ma se me o meo ke pisa kua i i kupu. Kupu uma, masaa uma. Lea la fore ngā ua lava alanga punga mai fai mai. O te la lango foile nei vahenga. Ia. Wa lava ari sikno ngā mara wha ilo e ka ua i kai. Le mele le uoso i e kuwai. Ia ai le kai. E le yangi me ke le suia. O le afo i le tua patatua o le mele nei, o la ofisiri mo o rua anai ma li ataua. A angu aru nei i saule ruling si makiva ma Daryl e ma lo le HRPP. O le ane meo no toi tupu. La so rua silfia. I lau mai kau fōlinga mai o le e kau a head like kiki lava le loia le al malo. Ai a alu bola se kulanga o iai. I le walanga le mga mi e si makiva ia e se wha maunginga o mea ngā bakue
e le loia le ai ke wa lape inga le fast ma e ongo kaungu mele ke saunga mai ya okay longa kaungo e kaungo advertise mai me ko apalai e bai le si ke awala ku fua o komegi aru kai fo e ko apalai uma le processing ai kaungo fai o ko apalai uma la ko ya ke longa la pe kalia va nga ko apalai mo ko interview e el vaanga le pe foringa me muso interview ala processing a fa le nga ngi e ko o mai ko apalai ko interview Ia, paftela wa se ta male ato. Ia, so ia vai nga ne mata upu I le me le wo o le tato talonga. I like to believe, I honestly like to believe that our judiciary is independent of any political party, group or individual. That the court's role is to interpret and apply to the law impartially. And I trust they will do exactly that in this case. A whape foi e saule foi unga e lo se foi unga foi, you know, it's satisfying to the government or to HRPP. You know, with everyone has the constitutional right to seek justice through the courts. Apili me whapenga. Alanga le kako fi ngaunga le fi ngau e ka ko langa le kukusa me le kako fi ngaunga iai. A whape saule foi unga le whamsingonga ia. I'm hoping to see peo le ale mafuanga. And o ke lo fo I le whakamala fo le echi I le wawhainga fo ngā kulanga. But I like to believe that the court is independent of any political party. In which is et kawa na continue le process o le waya nei. Yeah. O lo fina ngano le. Malanga le a rua mana tua fo ile a tau. E koe ave e pe a whape le skula. Ai mana tua mai. Ai mana tua mai li atu. A tatou o I le toi whau inga inga o le section se furuma le lima le toi titilo tia. O laile te tangi e whape mai ua lea mana ia a latoa ia te tau. Koe kiki a whape mai. E le o amanga ia la kou. I le process ale mahalo I le suenga o ngi kaika. Ai mana tua mai. O le whaasana launga le nga whaia koe apalai. O lai include I lātou e le o excluding a lātou. O le mea la lea lau ke le fia. It's the process e le fia o e apalai. Ai koe fo I mai lali a taua maanai. O loa mana tua le whaalau I loa na whai I le whare tua maasanga. Na manino ai lava le tala tau noa ngā tuila e pana whai. A manuia mai lātou. O le ana mea lau ke whai le prokeki. O roma kuat kalang whai kule. A lātou manuia mai. E lau ke a. E lau ke kongi ai whafo. A manguia mai le HRPP lau ke kongi ai whafo le prokeki. Kasi ia wahenga kaunga ave no ia I le argument lea. O ala ia pe whape ngei. Le lango le prokeki. Ke e le prokeki pa ingan ke ngei. Whaale anga mea le prokeki. Kufa kupe le kaung kufa le prokeki. Ko e whai forfolanga a manguia mai e kongi I whafo le prokeki. Ala la mea wo I whai mea. Tore. Te alanga le no te whai etu. O le tau ani tangata ua tama mai tele ai ua vale ale to tele. Ai mai so whai ngā maro. O kova ai e o mai so ngā ka whai ngā o le ngau ia malafo. Winga leo nei whamatalanga na e mali ato. Kusa ai ngā o le ka ngau ia tula e pamatau ai mai tulo. Pei o le whawhanga ponga I vinga o le atu tulowa. Tulowa whawhonga me Samoa. Le anga e mafuanga o whangoangoa. Because e matua mafau warko inga lea. E tau te aiva lea malava. Tusa pei o le sau e whaava lea mai tanga dai le ia o onga. Ma le whainga o anga porki. Mga kua mai Samoa. O mga whaalau I roa ma fola a o kou whakula I le HRPP. E kongi whafora melea e le kaudia. Alala le mele wo ko wo fai or ko fia ngau ko ai se ha wo ko fia kai ia I le mea nga ko fa mai ko ke o mai ro ko ngi faf. So le e matua e se le tu ai ngā pā le tai feo lai nei tu ai ngā tangata mo la tu ma fo le atu o mana. Yoi.
ia kasia kai au le sia so banga ia wai elese discrimination o e kong wala nga le nga piki le si kolim Yes. Yes. A whaapea si atapa le atoa e le manguia le kamawhainga le whingaunga lea. Yeah, to me as well. Let it be. A whaapea, it doesn't successful. Yeah, kako makai kule le hafo, li kumaloa ia mala koplo keki. A whaapea le manguia. Yeah, that falls on themselves. And no longer e kakaunga whorunga le government ngā kulanga. But o le whaafsili kena, o le ame mawhai e sami le oka, tai ali i seu, whaapea fo i kulo le suafa le whaipule le mei moka. How come those guys are able to go with the guidelines that the government has already put out? A le ame whainka le uri ia. Anai, o le tali. O le tali le ana tau panu mai le fionga e tai o li seu. O le tali saoa, mana tuana whaatonu la tau tui la epa e awane o la tau sainia, awane o la tau whaia le melea. Mana tua le tali le na whaatonu la tau e aua, ai whamai e arakari a kai o li seu, le fionga e tai o li seu. O inano wa o i le ai, e le ai la e se le mea le ala ngā la inga le kango ia whai le mea. Ai ngai a sila le manguia o longa i kumano. Le anga o lai manga o ngai ia. Go through the process. O ke fia kai, ai o ke fia ui le awara sao. O le isi vaenga o upana tua le melea, a maru rufa fonga le tunu. Samoa, o i lea ua wha amaki la kila mai ai. O kuila epa mani mongi mana vaenga ia po la vea i bafong e lenka nga kai fia ui le process. Lono winga la ua wha maoni ai i o le ku ai ngā whainga fo i lea kai e lea kungu. E kami wha manama. Le ki oanga o le piki ar ke le fongi vili approve cancel 4 milionga o lona iskangaka. Ale ua mai ka upai i. Mai le tā ua le melo le wha maa umero koi inga. E wha lia umai anga mea nga ngofu whai. Samoa, le ua kadi i. Le ua kadi sao i. This is how he run the government for the last 25 years as a PM and for the last 40 years. This is how he run the government. E le following process. E kami kua e oso i alleyway, e oso i awara ngā rue, e le oso le awara sao. Ala le ua o mai le fast ka mo fai faʻasoa le awara sao, ai kangi, ai ko mumu, ai ke kii. Ai sea, ua masangi le whaala kua. Ua masangi le ola whaala kua. Ua le masangi le awara sao. A le ala fionga le atua i mengi. O le ui mai le whai kokoa, o le ngaoi, ma le whaumea. Ia ora ngā. O le kari ngā e koe o mai ala tau to e tau mai e leni tangata e fia e ui i le process. E la lea o ke ofo i ngi wha amasingo. Kasi ara kari o le mea lea o le ale process o a whainga wha vai. Ngā uia, uma. Mai ia te au wha uma doiso uma nan tūru vaenga lea. Tā ua ia fo i o le tāpā o le fina ngalo i la tau ia sa o la tau uia le process. Le anga e kakau ngā whisiringia fo ia tulo. E tatau na whisiringia tai o liseu, la ufionga tai o liseu, ka ua i o lo sao le vaenga le. Le na tai, ai mai se fo i gram, 5 tia. E a mai se fo i oto uma ia. E tā ua lo tō wā whiwhio mai. Whiso soangi whakasela lango o whainga malo. Le anga o le manguia, popole le manguia o lo kumalo. E uke popole i me valea ia whaia ko le awari ia. Yes, yeah. And that concludes my 20 cents. I tūlanga lea. Whawhekai a sa mua o le waka o kingo mai i. E le fia ui i ar ko inga maranga whangau lea. E le fia ui le process. E manga ngā oia kua, jump! Punga i runga. Vai laka ko le leanga o le mea. Nga pawari si mea manga ia fo le la maka ke lopo penga ia ingi wha masingo nga fonge nga declare le conflict of interest. Ai dia makanga wha masingo nga sa whai loa e wha masingo sili e a inga i kaka ko lua, e le kawa po ko lua. Ia pe isi si kike, ia fōringa mai le isi kike, ai orkai mo mua leo kako vai wa whai loa e se wha masingo songo so kanga.
kaino ke o fai sisi pa msingo mo mua o ke le mangko Alo, se tama le. O le ana lea. Ia. So. Sa no mai. Se malolonga. Ya, okay. Tatou wal malolonga, wal le fia faʻasoa i le vaega lea, tatou wal malolonga. Kako koe foi. Ele o le afia no ko au academic nga peile la ko va fia malolo, ia kako wol kako malolonga ia koe foi mena ia lea. O mai, koe foi mena ia lea. Okay, tatou atu sa wal malolonga. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. Keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, 685. Ya, whawhkai o leo koe maufo le avunga kako koe whela i lunga le kako pokalame ia kako whaasoa i
kusai mar whaamsingonga o lo whaia Samoa, o le whewhinge o lai whaawau le whaamsingonga lea. Ke lopo o kaimingei o se kaimi o o ia fia mele, i le whaasolonga o whaingi o le whaamsingonga. Ia makua fwoi o fia mesa i kongo le whawhawai. Ai o anga sa wanga fwoi lenga whai whaalawa i kele, I think o lunga le social media, me whapenga le sa whaianga sa wanga fwoi ke le whawhawai. Ia lenke e awa kuri whawhose i ai. Lea la ua o whakasiaku fia mele i le kangi le ale tapipi ia ma whamama lepo ngei e whai fwoi se karanganga i langa fwoi mka upu. Ai interesting fwoi le malisi me fwoi le maali e kwa ai. Pero o ku whakasi e pare mia i e lua sa pare mia mua. Ia ku le epa ma fia mea o ku whakasi. Whaasanga kau i le pare mia le ia ngei. Ia asiaka. Ngau e koe whakasi mai. Ma lo fa dai io mo rin fa maoni ma le tua o le a o te tango to lau ma tu lava le sa valinga ma me na fola i tangata nei o le winga na le na te fai tu la te tala o le tau e nei tangata o matua fa le tonu lava i tatou tu la ngor ma fa ma le fitala io me e kuku o fia me le si tangata nga ke e fo il poro ke ele fia o ile process te lo a o faʻasoa o le mele na lena o mai nei lo loto lena lena o ka ua ku tu lo o le wa ka o mai ka nga ngai le aku e le ni ka nga ka fia faile le e u ile ala sao pe a fa pe ka ke fa sa mo inga le alu le process ele ni tanga tai mana na o e u ile ala sao sila le winga le o fa ya ko ile ya ta ua manai e o drug test po me fa pa ele e ke o mai mea e tau mafai e ui ai ala o le ami o tonu e ai onga o ka ngaka e aka mamai e po poko ke le kamai e manipulate e po poko ke le whao ngā o la tau ma fau ia e fe kami ai ma fe liu ai kala ele mei kala ele mei o tu sa ua matua i whao ngā nei ata mamai sa ka kaunga whai malelelei e whao ngā e toi whaati ngā ma whaasanga kaua ia me o tala fia ia mo tātou pēna ta whai atu e fiu e koe kauwasangi o lako porkiki lea e rege me koe suia ia me e o ta whai atu moni lo o ta ngata e ta tauna tātou a vea ma whaakai o le ui i ala tonu ma ui le awara sao a lea Samoa o le message le ngā ma le whaalilolilo le ngā le ua whaamao le ua whaalia e la via whiringei e le fia kui la epa e le fia kui fia me e le fia uma malako vaenga e ui i ala o le ami o kou ala sa oi mei e whingo mei e le manga oi ai o mai e whao ngā mai lo la tau popoto e mana na o ngā o mai a entitled no le melea entitled no le melea wa entitled ia ai ava ai a kako e manga o kau ke ui umai le awala pe mamau pe laka pe loloko pe laukele pe mawalunga e manga o kau ke ui umai le menanga a ola do wa leva na tafili sau noi tupe la tunu mele maua le leva ngau o le puli a le wasau kau kua wa valea kau kua a le wasau kau kua wa valea wa le loa faise apa fango ma fua ise a ngaola mai loa ai momu o le olanga nga ola i kongo por kiki nga ai mua ala le o magola va ngwa sa faila pa fango ai mo dis kan ale o mus ki nga wale mfa ya ai tatou talia lupe o maun po lupe o pula awa le fa awa wina e na ole atua lo tatou to manga le atua manai o te toi fia fa manatu le tatu lai le atau o te toi fia wha manatua le taimi na ta lui nai ma tātua lalo ai ao sa ungi le whai le whai unga a le whionga ia kalasa o te toi manao ai toi e vatu le toi wha manatu le mea lea anga o le upu mungi nga le aiso kako karikonguinga le system ai nga kasia ka ngaka kako whakua inga oi nga o le atua nga o le atua nga kako kau ma o tātou wha moe iai
a le anga ifo me alo nganga o le whai unga mua le wha kolu o i wha lima ngā kolo se i wha karisi whai unga. Unusual. Unusual. Ma fua i sea. Wa le fia whaia ka lasa le whai unga wha le kingo ngai a ka penga iai. O ngā ua makua le sa o loko a i whai ngā le anganga pa i o le tua. Sa ware kari. Mangu malo a le anganga pa i o le tua. O la fuera ngā kakano o keisi lea. La nana ngai ala ingo ukala ngoa kua o kere popole o kere fefe o kere koe popole ia ia la kope fei ka mai pole alafa. A whai lau ke ngau kele o mai a waku hau. Whaafikai i lea kua ua whaaku inga le whai ngā malo a wai fiu fe o ngosi. E re kai apasia e la auri se kula fo. E a waku ingi ka ngaka o le kau ka karasa o wha maongi e le tua. E fiu a ia o ongo. E uma ia maro lako soifua. Mao a kua ia ma wha pea kua ia. Maka a pea kua ilafa. E fiu e fe o nofi. E le ai ni tulafono e pasi e ina. E avatu whaatanga tau ai vuang kangaka. E kau kakala i le amiuto. Ia. Wa uma mo iso uma ngaku i le maka upo e kako karikari. Malanga o lai taria pe ni whai unga mai. Ia i le whare whaamasino. A wale tua pata tua ole. Mata uporo o tatou pisai nei. Malo. Ia. Kako. Le alisi tatou mata upu nā ele. Whaasoro mai ngā tatou ofisa utu. Ia e uru yengi mea fo te mangali atoa. Le wangi foi le foi whaasoro e whamsingo ngā foi lea a whange ia leo foi e kōrua. Ia sapangi ma te vanga ia, te vanga ma. O ngai foi le whangasoro le vaenga nga. Ia se kako kikilo i o kao le sa kako kikilo po i ngai whamsingo ngai lua ia ka foi o kai me kasi por meo whaawau por meo kolo. Ai wala wo o Samoa palmia. Ja, tatou talia pea le tūlanga o le nā keis. Tatou talia pea. E pea na tatou whaasoaso'o ua matua atumu i keis whaamai mautaimi. Ua matua atumu i keis whaamai mautaimi. Ai atonu e ao ngā, o lona ao ngā ia te au. Se i whaamātira tila mai ei tangata i e te te i le pale mia. Te te e whai ngā mālo. A o loo mai mau ai kupe le mālo e kukongi ei. E la vevea la mara ori e korua. So mana ia, to me, e ui i le alua i o le kaimi, ma i mauai kaimi o le skala, ma i mauai kaimi o whaamasingo. Ai tātou waru pea. Awa, pea ni tātou whai atu. E pa ua le pale mea la, uri pea unga e whaamaongia ngi mea. Whatua i fo. Walanga o kai e le whaamasingo nga, ma kua ke le ari. Ai, o le ari tua patatua. E whaamawai ai la uri marana pale mea i le mele tau whai la uri ia. Manei tu ai nga. Ai ona oni whaamatalanga i runga o le Facebook mana mea o. Whatua i fo. Ile. Ia, se kaku kalia. Tātou whaatatari pea po le ali tūlanga i ai. Ia le tamu whainga fo nei auri. O le au whaamanino mai le tūlanga fo i le tātou whisili anafi i le tua i o le tō fo i lea. Ia. I nā i sabapali. Ia. Le alana mawasi na fisota i ngā tui i to tonu lava o le fio anga. Ma whaamanino mai ai. O le tūlanga lava i ana ta oto i ai o le atafi. O le tūlanga na nā mawala fisota i ngā stasi fo me tai tonu o le fio anga. Sa iai fo le wha moi. O le wha tō whala i ngā ia le fio anga e taun tafi. Pei ta iwa to e te talo mai le sa o le ainga sa ainu. Ma tālo sanga mai. Ia e to e liu le tō wha. Ai ole ase i ma mafa iai le ainga la tauia. Ma tuu iai au lape ma vaenga uma ona. Te talo mai ia o loo fea ngai ma pua ngai le taimi. E le ngata o whamasinonga. E le ngata o le nofo i Samoa me umalo. O inalana to i liu wele tō wha le fio anga. Avelo iai le tipo. Avelo iai le warning. Le warning la o le lapeta inga la. La ua ave iai. Ina ia o le lasi lea. It's the last of everything. O le vaenga monia na tupu. Na matua tapena le nuku. Ia. E so roa mle au fue ma. Ioe. Le tūlanga fo i o si tinasia. Ia. Ona ua se tai te ringa fo i ma. Whaaluma luma i
pa ia o le fioaga ma le ituma ae me se vole nu ia masuafa i legi kama i suafa o se toe faamaninoga lana la ua aveia ai le final warning o le taimi a la e toe laualuga e toe maua ai ma tulau fapena ia o ga umai foi lea ma le keiso tonu sapali'ia ma le tulau foi ia le fioaga o le mali e toa ia o si vaenga na le taua tau ane te ua isi si vaenga falaua i tele na e maua ia faʻasoa ai foʻi lenei afiafi le o ngau e sango kongo ai mea le foi ngau mawanga au ia wa masalo le o le video le kako maka ngafi nga se vaenga o le kaukalanga kaukele i maua le ako koanga mai le amkanga ia ngau fa mamlama mai foi e ngisi o le fioanga ia le ngaka i lausunga ia le foi sa mau foi soka inga ia kusa lea malau saunganga asiaka ia o le vaenga taua lena ao tatou ae i toe faamanino toe ono toe telo i latou lea sa tou fasili mai ia po fiatonu na taoto ia le vaenga na ai tatou toe foʻi atu itua i le mataupu lea ae focus lava mai i le poloketi o iai se update mai o lenei taimi i tulaga o poloketi ae me se foʻi o faamaʻite i totonu o i tumalo te tasi ia tatou ofisa foʻi ma o fea wata oto ia ia o wa langa pe or kele o me wa inga o fa masingo nga o kala o fa masingo ia ai pole ase se latest update mai ia i te tolu i poloketi i tu maloma tu langa fa pena ia se polokeki o leo ke follow ai mo mai kawaku mai leo so ka inga polokeki o ko fanga o longa solo leima ma ke loinga o lae ele leile whaingar kaimi ngai. O isi poro keki ke mai kawaku lunga o le apio foringa ma Facebook. Yo la lava e whangaso solo. O le lawe foi lele pe lefe ke ngai le ngā so longa o le poro keki ai la kou o le kongo le fongo whawai. Ma le whike ngai inga foi lale le vaenga le ke ke. Pero ke vaenga ke ke le kau foringa mai le lenga kau wherau fisasi le. Ia fofuanga ia o whalongongo fo i le saunganga a fo ngai a le ki ngua o se mea ngā mai a ngafi e po le i lunga pokalama a Australia e fōringa mai o le kau wha le hangari me le whai ai o le me fōne le kau ku fesiri lo mau whau la ngofo a wha le hanga la lako me whai la fo i la kou kongole o le porokeki o le ki ngu uliska ka lai kongole o le porokeki a la whalongolongo la saunganga lenga whai fōringa mai le sanga me o whaia pe o lai ku whau a le ale anga ko e pea la ko langa whamailanga ko kele ia vaenga ale fasla ia o raunga ia mai kaule me se sele ngai pe fōringa mai o lai ka mo whai vaenga ia whaleanga ma paku ka ia porokeki a lai ka mo whai le si vaenga ale fast e whau melanga le hinka ko whamsingonga le vai ka waku le kau ia le whingau le ale roia le ale fast o kangaka o lai commit ma ave lako kaimi a ko ma lako nganga ko e fa le porokeki o kangaka nga ya ngaba ma la ko nga le o nga fitfilia ele fast ma la ku fo el fitfilinga inga ia fa ka muinga ia meia a fa rongo ngakula a fa rongo ya kule epa sa ngo foi kule pa leso o fa rongo kule e fonga ya la le pule ia fa rongo kule o fa rongo ya la kingu pe kai kukusa le ba ale o va ngale o ka fai fonga ke poloka ia me fa le ai ku malo langa mai se lau lima se fulu langa mai isi mea o me ia fa ngofie o nga ko singa i ma fa o kangaka ma fonga ma foringa mai ke fa nga malo ai wale focus i lunga o mea lai fa nga e ku pro ke ki me fa penga o le fokero inga o le o kele lava ngo e complain ile milionga fole le male Barcelona wa fele fa pe fa ngaka le nga ya Julai ai makanga lo milionga ya se kako ki foi wala le ka fi mo se va ngopo ola kongule kulanga be ake va kula fela focus lava le merga ai le focus ai le fa ola ko manga kule le lo milionga le wa leva nga kankangi mai ku malo e fa se fufuanga le milionga Barcelona le ai le yo ya Julai kankangi mal malo ka fa ngor ka sanga len kengi ale o mangi
Ro ke mako ke le ai ku malo le ai ma se la ko menga fai. A le la o e kuri menga. A le wa la o kai mi fa nga le 2 million. O le mafuanga le tua tu le ngā lala ma le tangi au e o si vaenga sia e nau e ta i bloke tile i ataua. O tua atu, ona e tā mauloa, ma la lango le lei, le vaa o le whaatua tua i le tua sa mo tasi ma le whainga whaavae lea. Meaning, wa le to iai se au ngā o lato tofi vai pule. Ua le ko iai se angoa, ua no good. Ioi, o le ale winga o la whamatalang. A wafo e le ingi se koe o ingi fai puli. Pe ke fai pule ale HRPP, ua le to iai so wao ngā tele. Ai se a, everybody and anybody will run to the fono whaavai. O inga e au maiere manguia. Fongo whaavai, a ngā i whai ngā maro. O re ngā lale atu, wa le fia na wadi ia. O le fia ia o ngā o kake maua o ngā kua, o mene, e le tau ni mawhau isi ala o, ai o wha lilo o maia. Langa fo e mubusu e kā mau mea ia walangai, o isi paia inga le ia taua, e tutufua au ai. Ai se ha, e le ko yengi se ko o ia ingi o la kukukongi wai ai ele ko ye ni si ko yo ye etasi ale mele le amatua lo lofi ye ma fetu leni ma feta o mi ye le mamanu le atu u itumano nga ole o ai ka kare ka ye pro ke ki paunga vai le nga o i o loko po dia ile no fo ye tatou ye tu o tatou tama i loko po dia tu so ile la ka ko alu lufi mai fo yo ai ia onga i fundings matulanga o e whamanguyanga o ia onga. Le la sa umai. Lono winga a lua i ma whaamaro sia ma whaatupula ia. O loa kofi whaipule wha HRPP. Ua ngā o se foe whae i le kau. E le koe ai kere so lono winga a toi tu whawhaingo fia la tala. E le koe ai se koe fia ka mo e se HRPP. O ina tonu lava le e fefe ai koe inga. O ina tonu a le e yo la to ma fofonga dei le e to wo mai. Ia le anga ua le amana. Ia le amanga ia lea. A fai fo e tau te turi au puina le upule fa mai o le vai ma walalo. Pe ua vai ma walalo tu le fast ia la to le ai. O ai ka ngaka ia e kalangoa 24/7 ile ola vai ma walalo. Hu. O ai kongu arva inga wha fai ma lātou supporters lea e kalangoa i le mea lea o le lau i valea. Let's challenge that. Langa o le upu o le vai mawanano. Ana lea tau te vai o le lau ngangari mongi whai so uma o le lau le valea o le kungu. Le lau le valea o whai pule. Le lau le valea. Mai. So o whea la le i kūre e vai mawanano. O ai tangata i e vai mawanano. E so se au wala ma so se piko e me i mai ele o mai au vaenga ia. E le ai ma se se kai konginga. Pero venga na le te fayetu. Se i vanga ngala a vaku me ia maungei a la fo wakau i marifia o fa masingo. E va ai mawalalo fo i fa masingo ia. Then we have a problem. O ga ke le lo le o fisiringia. Ya. Yeah. Le atou. Le atou. Yeah, ole tali lo fafasilia siata pe how are the projects doing? Langa lari iso fafasili poki mo le lua whelua ongo. Ai paureli poki le ke whaikau kuia, ole li poki ngā mō me i le Samoa statistics. E whakakaula i le kama ainga. Ai ku sisi ku ole o ngā polo keki ia ole kama whai e increase le kama ainga o Samoa pe whale leia. O le comparison ele iei ma le 5 years ago. 5 years ago, where Samoa was, we are doing significantly better. Ke le improvement of Samoa from 2021. In 2021, Samoa was still dealing with the effects of COVID-19, border closures, the collapse of tourism, reduced economic activity, supply chain disruptions, political uncertainty surrounding the 2021 election general period.
Tourism, which is one of Samoa's key industry, was largely shut down. I came into le asiatala melenkoko malanga I Samoa le langa le o le tatou borders. Our economic growth was also very weak compared to historical levels. Atoto mailo le luafiluongo, the indicators now show that the economy is much, much stronger. The economic growth, the GDP has grown by 4.7%. May maki, and this was fairly stated in the MOF website. IMF and ADB forecast an expected growth of around 3.2% in 2026. O le tatou tourism recovery, matautia voletu langale wo o le tatou tourism talo melite mil pandemic. It's, a lot of media, overseas media has written, we have bounced back. O le tatou GDP size, the Samoa GDP is now estimated at around 1.3 to 1.4 billion. And this is the highest that our country has ever had in the history. Government finances, international institutions such as IMF describe Samoa's near-term economic outlook as favorable, and this is supported by public investment, infrastructure, spending, and economy recovery. So, bawale le fafika urile yai ilo nga o Samoa fo ila fe ngai mole mele se tamale atawa o le cost of living o le tau le soifuanga. And this is where people are feeling a disconnect. Even though that the GDP is growing and the tourism is back and businesses are trading, but families are still facing a higher fuel price, higher transport costs, and higher food prices. So lenga out menge ya yungile CPI, Bill Consumer Price Index, familia totally lo fasa mo CPI. But ole the annual inflation of 5.8% is driven largely by the fuel and imported goods, and that's mafua melitawale Iraq, Iran, ma America. So thanks Donald Trump. If someone asked, is Samoa doing better off economically than 5 years ago, I would say yes. The overall economy is much stronger than it was in 2021. And evidence suggests that more economic activity, stronger tourism, and higher GDP, therefore better business conditions and continued infrastructure investments is on its way to Samoa. So as long as we maintain and we stay in this goal, I believe that we should be doing well. Koe whapopo koe makako plokeki ia. O ke role mafuanga voinga o isi mea ka peole agriculture lako. O isi I kumaro o whaila ko tourism businesses. Whaloi loa makaanga ese. So o ke loa ke rele sao le plokeki I le GDP o la kungulo I ke mingi. Ia, malo whautai, tā ua, na ua whabari no bai fo I le whionga anai. Ia, olo na whaatawaina fo ima le si tanga marisi tia ai o le tamau ai ngā o si o tātou o tunu. Ia, mai ele o ia saka ku ufisili, ku lou, ele o ka ika se kangaka fo ile le lale upu economist, ele o ka ika se kangaka kake ai ua lava me ia kake va ai le ia tau o soi fuanga nei, what you see is what you get. O le formula whaingu fia le o le soi fuanga. Ia whape o ese se pange kama se raro langi o kako whio rai. Ese le pange kama le raro langi le ama yei stats ngi. O le hakau ke o lainga. O le hatau te whio laina. O lai kako a inga I Samoa. O lai... So everything is right in front of our eyes. Kau kei loa ia le polonga, kau kei loa I foi le whamangu inga. Ai o le upomodia ia ma le upu tautino. Ai se vaenga wo kau va ai ia Samoa ua sui. Ele o se makikiwa. Ai ua kau wola makanganga. Ioi. Ia. Tātou e anu ai upu se sao. Ele ai se me ka o se ola makiwa. Ai se me o tau mai tau ea ui lau observations. Mai Samoa, ua tau nana tātou. Wa kauharu ka ko ule nana fo ilele ngale lewa singa top up ngali. Ngale lewa singa voucher ngali. Wa kau makanganga.
Io e. Pawanga o suinga la o ye Samoa. A o se upu se meka o se makiva ma se le ya na fa fenga makiva. Ele o lai furi. O le o fai polo keki. E mo fai nga e no fai sa wa kinga e. Wa o langi mea ki kele la o ye. Ai manga ia la ngore me fo ile o le fa kasi. Wa watu manuia ne. Ai o pe o tele na le fie toi fo ye oe. E tutore oso o le fia no ku ile oso. Ai paure oso le o kele nga maua. Nga nga vai male online aku. Ai si mai loa. Sau ai loe le akua. Kongi aku I kongi mai. Paua nga o swinga. La o ka vai. A se mea ia fa mai o ka ko ku ola le mau kupe. Ka o ka e o isi a inga wale koe mumungi a fi wa hale ai fale inga me la o ye. Ai se nga fatia. E o nga fatia le ia. O nga fo ima tu nga fa pena tele a o nga fu television ni ngal bloketi. Taua. Ia. E ia ile. Ia le atau so no mai. Le ngai e kausao e pe foringa mai wale ka milo o kupenge ele me se kupe sa fa fola ka milo kongo Samoa o ele o kelo vai ako faingi ngi la ko workshop ye po ngi me foi e ao ngai kanga kai ngai ye lo fa nga le prokeki o la foi vai fai pule sole e over ka se la wa fer kausanga la ko kongi o ka foi nga sirisiran malo me e ka kai masinga ma vaku ia lipo ki fai pule po ala ko me e fai o ali si fai pule ngar ka falanga e ko o li fai pule ngar fa roi a me sai fai pule ia le ke len complain anga fa nga ka kai mi o fai pule nga i la ko nga ba ye ka le ka finga wai a be la ko nga ba nga o ye train ia la ko ku malo fai la ko workshop fa singo ka ngaka la wale fa nga ile ia le 2 miliona le mo ko ngole o a ko ngwa nga le nga le finga a ke fa ya ku ya masaro aka ko ka a fa maru senge menge o lipo ki masinga ka we pa me fai e fai pure va kun kwa le mo se me fa masinga ko a mo langa ban wa fer masinga A foi o lo vinga na le na te fai atu. Mana tua. O le fai pule ia. E fia e sa we fai mai o nga mangaku a me se la opposition. E fia wa foi langa ngale umang fa adi o nga mangaku karalong kong. Na uma na ruaru tala no tongi a aila na fa na McDonald's e le teitaia a aisa na fa na se le sa fa popo. Ma se lau modi. Usanga o nga ruaru Filosofi le lako Hilux, filosofi le lako Ford Ranger, o nga ia pia a ai fale inga. O si kaidi nga, a on mele a leina anga tula ta lui. Lui sa o arka ko soifua nga ia. Awa menge mai ele mai mau e ofo fai pule, mai ele mai mau ngi o lako kaimi. E o ai fai ni workshop ia. E tau fa adwa isi na tamai sosia o la jo mafofau. Pe fa adi isi no la ele kai mai mau ele te teia. Winga ala kakala. Ai o le tuua lalo ai ka ke fai aku. O le le tuula fa tsa ola utala le atu. Ka ko fo i ai ko Samoa. E ia ai ngaio o mai le so. Ele a po para palar ma ko o so ngava. Ele I fa o nga re so ki pinga va ku prokeki. E la wa maka o nga pala waya nga va ku prokeki. Lai ai nga lai kai me lai ka die mai. Io lai ka die mai. Fa mai sa o le asia ka. O le fisidi la o ke fisidi. Ai se ha le fa nga. Ai se. O ile ale go fa ya. Le anga o le mafau fo ile wo ye ka ko Samoa. E wo le manga nga o me fo e ke fa ka lingi so mangi masi ga man ka usanga e fu mai. Ko so mele o mana na o ai. Na fa ya nei tupe mai lo ni. O le whainga kāhara si o ka kōola ngā lea wai kongo o si o tātou tunu o Samoa. E istanga talawa e lea matau sa peru vātu whafonga le tunu. E le iyo o se whairi e le I whaonganga. Me ngā waku prokiki. Iyo, e le ngā tai lea. La ua o toi whaatau. Toi ave a inga lai ngā nuru e sao. Ai no fo ai lava. E whaonga mai online natu lea.
si mai atunu I fafo, tangi mai ainga I atunu I fafo. E ia si ainga I Samoa makua le I loa. And I'm sorry langa I whakura ukala le whakusa o lava. Eo lai kongor makofu I ainga. E ia si kaimi a mako whaarawe lafi. O ke whai aku saoa. E koi kiki au whesiringi a po ia si ao ngā o ka ngaka lai kukongo. Lai ngofo mai le ainga I turou. Ai aka kalangoa aku la wai o kupe o whai aku I whafo kupe. E o fo ia konga, o su e aku fo I whafo. Ai aka whesiri aku. O le nasa kou me whai. Ai vai mai, ia mere I sui fua, ia o whaile whai ngofie le. Ore ko ai nganga konga lea a whaarongo I fo ile HRPP. O nga whai mai la, a lai whioa I ka vali. E le o koe sava vali. O lai wola o ngā mukesi, ngofo I whale palangi. Ai maa fua I se anga lea, ingi me I rima, ai se ai lea maua ingi sao whanga mangi sao. O leola whaapala, pala ma leola whaalangolango. Ua peia o kūrisi, ua re koe aro koko se kalo. Ua le aro I kua e kokongi ka pisi. A le loa whai maumanga, whai se ko ngā whala wenga. E kele ma kele isi mea e kakau whai. A ole mea la lakupu. Ia. Koe kiki a o mea umaa whai a koe kangaka I whafu. Whai a koe kangaka I whafu. Ai a ono fo I le teimi fo I le ua vatu tala le mea manganga oi kangaka I whafu. Ai vai le whamai vai, ko kere whai a mengi kongu. Whamai, ko kere whai a mengi kongu mangiangi kulau. E winga I o lata whai atu. Se tamale ato. Ua ova fo I whai. Se tamale ato, e ke lole mea, e se lo o ingo whaikau, pia whengi sikomingi o sikangaka. E whapea mea kako ingo whawhawholo pingwhiki. You know, ole mokua I don't know, e ke kusale le kalanga ma kalau sikangaka e whapea mea whare kangaka. It's just ridiculous. Yeah. Oisi, yeah, o te ita. O au ia, se whakura o ka maikala lea, you know, o au te le malama fo I, o kiri ki ngā lea kala. Lea la whauta, ai sao nai. E sao e ti ngā e le make sense o tatou mawhauwhauranga kau ki whainga ruenga. Ai ia kia. E whainga kā ke le ngala ngonga e ka ngaka e le ingi whaamangu ianga whaapea I rea kungu e ngofo. E whainga kā ia, it's about, o le lia mana malama. E oi, o le lia mana malama. Se, pe ke ola pegi fiki po le hare ku ai ngā ola. Paua le mea ia e rola. E oi, nei le wo whatu sawa. I'm sorry Samoa. Ngai whako angare kuku mai le fast le whaiangi ngai pengi fiki a ngai ka ngaka I manga o ngā kuma. Ngai whako a kofo ka ngaka ngā le meo le I whai ngā malo. You know, a government, they are so good to look after their own people. O le porkalame lea a fuainga ka uru mea le o le ora pengi fiki mo le whaafonga mai a kākou Samoa. O le porkalame lea. E whai e maua e look after I le akungu uonga lava kakaka. O le abusinga ma le whaawa winga o lowo lola I pe ngā mea. O lau le ngā whaikalia e le ise whea wasesi e pule ai. Ia. A o la lava e le o makiwa New Zealand, e le o makiwa Australia, e le o makiwa Amerika, e lava la kou kupe, e look after ia la kou kangaka. A o le kalangoa mai lea o e le haku e whai ngā ruenga ngā o le Facebook, ke le kai ao a koa ma le pō, e ke ola whee, e ke ai solo, e le ai se mea e ke, e maua I rou lima I lea kai mimele. That's the problem. O le problem le ngā. A beia. O ke pole anai, a wa hero fo wa fia manga ke pengifiki, a no e pengifiki. O e ka fia no fia pengifiki. O ka, ke no e, you know, e te no. O te lo e o ha urisi aso. Se fa kula o kana le, o ke ia ka kala kula pusa me. E mo me la kusila ya ti. O le wins, working income. Ai os fai ka wa o kusi ever mai. You've been living in this country for more than 20 years. Why haven't you applied for any benefits? You are entitled. Well, in other words,
So le la wa fosi mai ya uele. Wa fosi mai ya uele ele working income. Se sa uia fai singa o pengfiki. Wa I leva nga e fai ngā runga ma se singa lo wafu. O so bo mai se e pengfiki kasi. Me la ngā le uke fai koe oke mo poli. Oke poli fu o ia I ngā mea makala e fai mai. Wa le mea ia. Ma kua I furi. O kou ia pengfiki. Ma kua I furi e fai pengfiki. Io e. Pune au. It is a selo lo song like I entirely agree with it. You know, ole writing ka ko ingo fu fafo. We have that option. But ole me if fangongo ia mesela ka ko ia ko ko ai ko maleli. E ronga ri lo me ngai ka ko ngaka ia sa more I say mingi. Because you're saving money to send home. Afa peo ko foi sa mo ele ko ngofia pases. Ko kia kolu wafel pases. Afa peo ke la kusamo. Ia Kere mo whaingi la a ko malo whakawhaka. Aro o e ka kaunga whakaungi mea awe e renga ka whainga o le kupe whai e asi a inga. So, o ko mengi o ka ngaka. Le whaimi whapela ko whamakalanga. That's really saddening. I wish they didn't think like that or talk like that. Langa ki inga. E kia ula ior kankai whair karanga kankai whawalwalea. Because it's an insult. E whainga ke e mawha whamu mua lawa I ko kero kako Samoa e maua I a mangonga o ngā e entairo iai. Ki kiro Samoa kero pang whikira whaingai. Ki kiro kaka ngai ko kungu ngai ke ngofo koi whaaleanga. O ko foi ia le foi ke vai kamare o kaka le whamai ai waalea malea. Ki kiro lo foi ai walea sa e o e mumua. Ki kiro ai walea o iska kaka ngai o kafkafu. Ia, o ngā whakawhaina se kala whapea, ele mwhain kako kau whawalea inga ka se kangaka, tisi kangaka. O kaka umang whaile ri e ilo ngā pili tim rong malo si mwhain whai me, a hong whora mara role, whamai le a o ngā lau le o pengwhiki, I lo mangaku. O mo kua whawalea kaka whair karanga. E mane tua mai anai. O e le loka o e pea e ona li benefiti. Ai loka o e pea e scaminga ka ngaka. Ore se senga lea. Se o tatou. Ia ola ia I loa ola. Lela lea le no fai atu. Oa, e le ai ma se popole e kasi ingi kala ngi ka ngaka e fai mai. Pe a e mana malama ma e si fia. O mea ia e ke le o ngau inga. You know, let me make myself clear. E sili yaku lo wola I mea mangu e maua marfile mu. O re benefiki. Le anga e fiu e su e sau ngā luenga. Mo whainga kānga su e. O le mea, o le entitlement le ale maa loe a mai a oe. Job seeker. You know, e a mai le support, e a mai le family assistance. O mea ngi, e a mai e visoso ngi. A o e kausa ili sau ngā luenga. O le a lava le umi. Le anga iru kanga o ngā wasu e a kua ma walo. E vor kanga kai au maasi ngā e au kausa ngā. O fai. Ai awan lama ngi ngano. E ke leo ngau ia se meo mea ia. Se va ngawa makua e leo sao au informations lai ave I o. O nga e roa nga o ia ngai ke roa. Ka kou, when I mean generally. A ore mea ka kau nga ka kou whai keke. Ore ka kou nga oi lea wafu ka ngaka. Ore mea piko siri lea kau nga ka kou. Ioi. E ka kau, ia ke au lai. E karangono ka mare o ka ngaka I mea ia. O mafau le kalo fai. O le tamalea. O le tamalea ua le toe ila I ni tala. Leanga ua suma lie le more ngoi o afu tangata. Ioi. Ela ngia le inga. O kou e benefiki. O kou fo e ka kou le maua mai assistance ma mea uma. Le inga kaku purifua. Le mea le inga kaku purifua. E siri aku lo kango e whao ngā entitlements ngā malo. Ngai lo ngau I o milion ngai avaku kongo le aku. Ngai lo ngau I o funding se kili. O a mea ia. O mea langa. E kuwaia ai au inga mago e o fiolai. Ia. O le tala rena ia mo nei a. E whaaloto a o kākou ia o kou ngai whao ngāre pengifiki. A uange e vai pengifiki. Ma kuwai e aru moku ia. So lea siata lea taua. Ia o langa o kere whika ua ngō le kākanga, langa I ke oa ia e le ma se whi au o le kākanga ia kākou. He has no value
I le kako pokalame, no value i le kako pisingisi. This is ours alone. But o le makaupu fia fsile ko ia siata. I le kūranga la leo le media. Nau ke vai kura wa alu ngai luma podcast o isikangaka. Lau ko ki kofu live umaia i ku umaia rua makoro. A koko vai foi le media ia kungu ia fafu. O kele foi kampangi. O la wo ngai le kūranga whewhape o whengo podcast. Hoi foi a Carson Tucker. Is it Carson Tucker or Tucker Carson? A koko vai foi si media lowi loa. O whewela ko podcast. O la so kua lalo la foi so fokuanga e si whai media ia le fo media siat. Whape voi le atou. La watu la tali mo antu. E tasi al mafuanga le o design mai ai le ia media ia le HRPP. Tasi al purpose. O le tau mafai whape e toi mawai se avano le HRPP. Le anga oro lato mafufau. O media nei na mafuai o na tula il fatua tua le tu sa mo tasi. Le la o mai e whamaranga i mai le lato melea. Ai ngano ia ilanto. O le HRPP na tau waru i lunga. A wasili o le tau walea mawhaalu mai na le mele ua mai ngifai. Wasili atu le a taua maanai so o se mea te tau ona yeiso na mafua anga le lei. O lea kua lea kako ke kapua ilanga ile o kako kanga whapau. O oi o tangata kerisiano anai o le a tau o tangata kerisiano. O a fo. O a uma mea kako ke ka penga e whai. Ia iai so ngā whaa moe moenga le lei. Ma ia iai so ngā whaa moe moenga e vi iai le tua. E whai eri finga ngā lo le kua. A le o sila mai le lalo langi a koa. Ua wha ku inga le whai ngā malo. O le wai i le finga ngā lo le kua. E le wha nguku lua se finga ngā lo le tua. E pei o ngā wha nguku lua nguku kangaka ia. E le koe kau o mai la e whai mai. E o le finga ngā lo le. E le fe mo wai e le marue lue. O le atua e le liu. E o ke kala ngoa mama leanga. O le are mafua anga ngā reisa i le tuar kako porkaname. Ngai ke si la fia le lei anai. E ala fwoi ngā la lango mai le saa o le songa le lei ataua. Kako wofa kasi mangisi ngā fisoasoangi mai fwoi le piora apinga o ngai porkaname. Inga ia kako kaukakala i le wha maongi ma le ami o kongu le atua. And God is so faithful and he has been so good to us. E le o le Tautai A'e la. E le o isi kako media iang kako kukufa kasi pe o uso ya savea. Ma ele ai. Ele o kako, we are nothing. We are nobodies. Ma o le akua. O le akua nga ya ke i kako. Ua mafu ai. O nga faali le au ka makau o le atua. Ma whakura i mea uma iang kako ngau ngau iai. Lea e ofa kasi marwhainga malo. So o se mea e raise mai rungo loko ika. Lea nga iaia fio ngā lea tua e le au le finga ngano lea tua. I se mea e whai mai rungo loko ika. O fasi media ia wa mai ngai. E whau mai rungo le loko ki ngā ma le loko ika. O le loko fia kau i masui. E le ai se ami o kongo lea tua i ngā mea. Lea la ngai ling o whai aku. Whaamaru le iai ngai whangau ia. Ioi, ngai ka mai whaasi media ia woso mai ngai. Ko kiki ngai ka ko whai pea ka pe ngore loi kuro. Pa marianga o ka mai lima kusia o mia ku pe. Ko kiki ha foi, ko fei ka la ko ya la ko. E lo ko ma foi ai ko fika wa. Tato va ai umare la no langi melen ko sa wai ia mo wati. Na mena fai. Sa uto ela laule vai manongi o se fingerele. Sau toi ta umai le ngoa sa o si finge la. To e fe ai na ia yala to. Le almena tupu, sau ta umai wa mai purotu. Sau ta umai le ona fe o purotu ana le ia e lea. E koe kala ngoa mai yala. Ua ilo vea. E to e se i fuare fau. A ua longa lapa. E le winga ona whamita lela na nae. Ona wa efisini ia whaafitaili whaafisini.
e le ai ma se mea e ka ke kau popole, pe ka ke kau lue i fua i whāsika ma i menti e o filosofi mai. Ko i kiki angei, e whilelei ia vai. E whai ia whaarongo kua, e le o iai se joy within. E le o iai se marosi anga fau e whai ai. Ko i kiki whaki. Ko i kiki whaki e mai mau kaimi. Mai a fio ngā le tua, a ai e mamao le anga. Ia ora kali ngā ki kali koe whapena. E le ai ngā mi o kongua le atua i kui fia, le ai. E kasia, ua whaalia, they refuse to accept that. Le ala ua mai whai mai media i runga o roko kinga. Mai whai lao i mea nei sa uai. E lua i mai fofonga na o le tinga. E lua i mai fofonga na o le ika. O aso mai tau te tala mai ai e pua ina mai le afi. E sau e vevela, ma fua i sea. Le anga nga wha vai i runga o loto tina. No kalinga, nei? Malo. O lau vai e sa o kele i a podcast ia o maka sa ngai mai o kam fai ke maka o kele o maka o ngi news po ngi me wai le kai so mai me ka ke ngai ke sila fia sia ka me o ke lo me sila fia foi mo e lo me ngai ngo maka o ke maka ile mau lunga mar quality o ka le fai po kalama mai o lau vai o ke le popole ai asiaka o ke le pole o le mokoa vai o whangange o lau whai podcasting e a mesa podcast le ia o ke lo kalongo podcast ia lango inga ia le kako whinga malo langa e ke le kalongo e mea e kau ke masangi e ma mea o kako i loa ma mea lai kau ke wa ai ma mau iai ma kako ke le kako wai kirikiri iai a o ke kirikiri le pongisa ai le vaenga le ia a mesa le makaafa Andrew ma whangange ma kofi lau e lesi waenga ngā ko wai ai ka ngaka the worst paso solo mai lesi waenga ngā e koe o whangongoa lawa i le mea lawa o mai lako whaari mai le vai o lako susuenga vai o lako present mai le ia maua ka ngaka ia se mea ngā ia ke awia o faʻasoa o le saʻo o le pokalama ma maua kaka se mea ngā ma se mea kāua o le kāua ngā le pokalama ai le kāua le kaufai convince kaka e whaalokoleanga ma kaufai ma me whapenga vai kele a mese la a whaafiloi mangei e se mai whaafiloi ngā umai ngau whaaleanga kai o le kungu e le se whaukuanga ma se mea mai ai whaaleanga e ke aula ia asiaka ma le o ke le ke kai o popole au ia ko inga whaasau. Ai se mea o ke whiawhia ai o ke whiawhia o lo maua e ka ua ma ka konge kako kampangi ia soka inga ka ua ma soka inga lelei ma le whainga malo e me whai on ka molia te sa wali e au ngai kaka ia whaafonga ma kurikuri mai kako pokalama o le mea ngai ka ua ia kia o le kirikirok ngei asiaka o lo whangongoa ia le mera o wakngei o whaongai kule e pala observa o lang kuspaia e le pokalama lea e peiforinga mai o le kuspaia a whangange a kule e pa ma sioeli o le observa ai o le observa ke lo mea mai o mea kuskusi e kinkiki lea o sulu pai le marie o le mera o kupunge pe mua ule ko whengaloenga e malieka i le observa alau kuskusi mai le singus pepa o le maangai o kuskusi a marieka inga ar kai mine ngai la observa so le ikule mea o le la ka olo ma fofau e ka le ku aku le fa so e kinki le o sulu e faia mea nga wala nga le ko e marieka wa o ko nga le nga marieka kinki le e nga e fainga fa kinki ki fa pe e ka ma ku le ku ai o le al fa nga le ke o le whaonga e kule epa ia mawhawhonga ki kikirea. E whai maa kuspaia. E langa mai kau whaelenga le malo. E maka upu ia ka ua i lau whaonga kule whainga nga langa mai. Wa langa mai le mele whapea wa whainga wa sa ngol pare mia se wafua ko e lau. E kua vai kele ia mawhawhonga. E sao. Nga ili mea ngang whai pare mia. Ai o ke loinga foi. O le pare mia.
O lai mafau I ku whapisinisi mai ku e le ngaka ngalile I kama ainga koe lau. Ai mo le leifo kama ainga Samoa la koe. E leo ki kira wa ainga le kunga. Paua me whapea. Ui, lala mai mau kupe ave a koe lau. Fōringa mai e hanga le anga fo I le mea. Ai I lau kirkilo ma lau wa I lau kele le sanganga al palmia. O exchange ia mor kama ainga e le ngaka Samoa koe lau. Me ia kau kirkilo ia. Le fo ke... O kikiro aku le kele o malanga kako whaipule ia fafo. Le kaimingei. Le ngā kaiming ska o whaipule. Kasi malanga al palmia ai fia. 4 milionga le ngā raku ngai mal palmia. Le luse rau 5 milionga Australia le ngā sangi ngei. O kama kasi ngā mea la raku ngai ngofo Kongo Samoa. Le wakau kikiro 5 milionga. O malanga la iki ia o le whai ngei la fo I fafo ia la fionga fo ia fata. Ia el fongo whakalai le whaka fo ia ngei. O isi mingska ia whai lake wako le fo ia o le kau whai o mai whafo. O lea, o le sairinga manguia. Kusa e lai kiki a kaka Yesu el manguia. A ko kele o kaka I kau whai whaleanga le ia mea al malo. E le o fia whai manguia I malanga mai ia mai whafo. Ia ke aula ia o rom kau whakagora mai. I le mele sa kaunga wha kumur kai mio o whaipule ia rei kua ngai. Ma whaipule ko kasi risi ku. Pe ma ngaku risi la kua ngā langa ele kongo le malo. Ai, o le kele i leonga. Au whamkarak me mea kaunga o whai, o le kele ia le me kome o whai. E te sila fiele e te o le mana I o lau whato whala inga. Ai tā whi mo mai lau sa noanga Marietta. Moni wha maoni. O Marietta lau utu stala mai le mermaid. La le luang o le ngos pale le... Mermara. Ai fo ia... Mermara. Yeah, sorry, mermaid. O Marietta na utu stala mai nan mermara. O lela, walua atiko la a Marietta u whaitau ai. Moni le lau sa noanga. Ma Lenga foi e uia foi lele o si pe ya tosi e o lo va yo ko matai e mai fa sa van pe ya ya po le a foi le sua fala na ya yo va yo tu lo pe fa sa van po le matai a po le la sua mai fa la tai e ma tu mai o tosi le sa fa ma sa leading a campaign le sa tu langa tau media Tautuana e me sa le la wa pe ya malia ka ufa malo lo men me foi le nga alu ese kengi mai yang kuskus ka ufa le nga foi I nus prepare le la wo vai tunga lo tus tusi mai ile mermada ma ngai ya yo lang kuskala inga mana tu mai le nga ola fo o so tus tala I lalo le ta inga tangata whatever fo ngola so fuanga tosi ioi whatever nga ola vai lo tosi ola so fuanga vai lo ma didi vai lo vevela la foi la kuskala in other words le la wai loa e marieka ua alu ese mai mea ngā kau whaleanga alu me pitu sirina leanga o le wha o ngā ia e whaia ngā ruenga leanga al whiki rea le pūle ngos pe parapsepa le la ua saungei le uta tau te tafa mai ai I se tama I fasi marieta manaia a o lea e whai mai lava au laiki I observa le whai mai lava le kau whaleanga la toui matulang o mai le mata upule tapisa I fua I sauna ngal palmia le fionga le palmia mo se wafu mo toela o la vaia tala moni o watu le via filidei o fa fonga mai le tudu la o fionga le palmia ma lau fai nga maro fai se wafu mo koela ya oi o le ara ba fau kaku e kau ke popoko kau ke ai si aku ai kau ke vale ai kau ke ai o tau si sila le ia taua ma le atunu o le kuai ngā mafau le wa vali e whai ngā marore I pipi I mafau I ko inga kangaka ngā o lo wola ai ke receive ai ke le give mai e kau ke popoko e whai koe fo I ala utana le live vo I le ngā o le misela pai por misela le ngā maua le ke ma le kala ko la si me ia fa ola bai si facing ka ko me ai si mai o langa lea leadership ngā o le aisi ai te lola utala wo ka fia lipo kiangi niu se whapea Samoan government build something for another Pacifica country wo ka fia lipo kia ka fia ola umi
ka ke lipo kia se news whapenga. Aisea, o se mika mi kangara ngai loka loko. E ka uai, o kako waku ngu, o se aku ngu e rely mai ai ni aku ngu. E oi, a whaisa iai e ei kako upu whaasa moa e lai kiki ai maigi, o lan mea la le mwhai ei. E oi, e kiki ia halenga mea, o lan mea la le mwhai kako whai, la la nga, kua lalo lo fionga pāre mia, mar kako whai ngā mālo, whai se wafu, a ua whakuai ni usila, whai e kako se wafu mo koe lau. Tō o pēa e whi ko pēa e ma whakangisi re au roku wali, au fuarkau fia i fua. Poro kalame lelei, o koe lau, o le uso la ikiki o Samoa. E lo loku mai koe lau kako kuspa ia. E whaikau e koe lau kako kuspa ia. E whao ngā e koe lau kako tu e pi. E whai, o ai la le sia ku ngu e ongo, mā ka nganga i ai koe lau. E avea, ka kia iangi usila malakou whai ngā wo. A o koe lau, o le uso la ikiki o Samoa. Ai ai langi mea kau ke whaia. Whai nge mea lelei mo koe lau. Ala lele anga o ngā mea. Whai se wafu lelei, awa e lelei no le wafu koe lau. Kasi lea ka mau a inga leanga or kupe a koe lau, wha o ngā mai kupe ni usila. Mana o ngā koe lau. Ai kupea se, ua māsingi a le loko leanga, e mafua mai, ua ti ngā le loto, leanga e le i mafai ngonga whaia. E le se kau wha leanga la u faʻasoa, it's a fact. E mafua nga ki ngā le loko le si kangaka, i mea ua sau le si kangaka whai. Leanga sa le i mafai o ngā ia whaia, ai ngā maua fo ilo ngā vangoa ngā ki whaia. E mafai ngā whai kule e parong kaimi, ai pei kai, e vai maua lalo, e le i fia kango e whai. Sa o lau sunga lau le na ma le tō. O la mātou a tu alalo, ke loe agree u mai kangaka u sa moe lango lau whainga mā lo marau kai ka inga. O le ane me ua ku e le kua i lo loko e whai. E lango kangkau. E kasi mai fo i alau, e kasi alau ka milonga fo i a ingor whātua tua i le tua sa mo kasi. E li roe kasi alau ka milonga mai ngā maua a koe le ua foko i la. E ngā ero lofa kangaka, e alofa mōng ia le faʻasoa Tautai A'e, e ero lofa mō kaka koe lau. Pe pore a, pe kau ke a inga, kau ke pe kau ke le so, e kau ke a inga lava. E tūlanga o tātou ngafa. La ngā koe whaupopo aku. E winga le isu rea le whaila awhi ei. Mo whai mai pura mera kako wo e fua e a oi whaia. I se mera kako wha moe moe whai New Zealand. A i longe me le lei whai. A wongi i kau whia me le lei kau whai. A siata ma le atoa, ngā re koe whaapopo koe lo songonga siata, pese whasaonga voi. So, o le songonga le li palimia, o le koe kali aku lea i le pātele, o fisili nil pātele, I think it's Father Marcelino, mo se wafu mo toe lau, mo waa koe lau i au kui Samoa, because la ngā au kuro waa kekele. E le mawhainga kaula la koe i le wafu, they have to koe onga i kaine moanga. E whakarikari ke mi e vonga le koe avongo e le wafu ka koe o mai. So it's like an ongoing problem, and they were asking the government if something can be done for them to have a particular wolf. Ia o ke lofu ilo se wafu ke le, it'll probably be something that's suitable for tokelau. But, you know, like I said, i anga re la runga le postanga ko anga re la runga le Tautai A'e. Context, full context of a story really matters, because anga e whalongolongo i le songoanga le palimia, e le ma se keminga whaapea le kala le palimia, o le a whai le wafu ko i lau, ko i la whai malako wa. So I don't know where that came from. And that stirred up a lot of unnecessary comments. Kala o ka ngaka sole mo koa i, o ka ngaka ri a ka kalo mei nge koe, a pa ure langi a o upu makale e lafo i le kaikai. Ka o kia. O tātou te paponu te rolo to te leo rai tangata ngai ko mengi o tangata tonuana nei le whainga rui. Wai no wai tātou o te leo le au keyboard freak le iai nei ma keyboard masters ngai iai. Ia o kangaka mua ngā whai mga ko ma le whai tala. Le winga i o le whamitalanga. Ma whai ngā kako whasosongi iai. Ako whai a. O life sosoangi aku ngi usila le 4 milionga i lafo i Samoa sosoangi. Life sosoangi aku Australia ia Samoa. Life sosoangi mai aku hu kekele. O koe lau, e le kai whaakusa inga se ka mau a inga o koe lau
ia Samoa. Ele kai kai. Kulo wa, ele ofsekala evangeli. O le ala le mea la ale mafai. Singala wafu e fia e. Iyo. E mafai anga saule, e mafai anga o la aule ma le to, ma po le fionga palmia. O la observation le fionga palmia le ataua manai. Atu fafonga mele tu. Sometimes. Okay, lo inga le fa inga sa ngal palmia fa pe fole le e fia kalangoa le fa nga malo a ko elau ia fa se la ko MOU ia ke ola ia pe fole nga fole le ke o le sharing o le information ma le intel ai me se ia wa fa pe fa nga fa pe fa nga ngusila nga fa ke lo inga ia wala e so so ka ko malo ia fa nga ia ko elau em fa kingo me I me ia o le wala fa kingo ai lesi ngaf so san ke le am fa sa mo fa em fa ka ko fa le waf le se waf em fa nga ku ai ko la ai la me la ka ko fa pe fo la e avongo isi a wala ese mo le fa nga malo ko kasi la mo le fa nga malo la ia mare mangu ese ko la em fa nga so swangi pe on ka ko mo fo so sangi mai isi maro mai isi ko ile fasike le ka ke bye ia wa ke longa ke lo po ele sky e ba ia ko la po pe ma le Tony General e ba ia ko la wa ke o se sa vai ka e ke ro si la fia ele europe ka ke fa ia le wa foko e la ua na e ma le atawa ele europe tau te fa ia le wa foto e la fa pe ro ko e la ia New Zealand la ma ko le ko yo New Zealand le la ave ko e la ma se si mo ko po dum sa vai e si le ura kako awala nga afa tau no mene e fa nga kako kon kalake vai fore mele le o tai o ai ma fa o le au loto vali e kasia a o nga kupur mele e kasia le ku mu e fa ko inga mai ngi sila e ui mai le la ko so swang ai ma wai makako nga duenga awa e fa pe fa nga kale mai o se fia milionga e fa wai le wafu ai fa pe mai ia o Samoa kon kalake o Samoa le la sa wai kan ka fa nga duenga fia me o nga mai lo ka ko nga duenga e lo pe ke wala ko si ka ka fa ai poi ko se ko elau mango e fainga tele na o ye ma fa nga lo loto leanga ua fa atu muina I le loto leanga ua le aya se fetala I ma se tu lo loto po anya vangoa ele o matula utara no fa yatu one of the things we observing I le songa el parmia when he talks I kaimi ia e Samoa e ai taimi o te iloa e whaapea I le whaitau wa tangata o le malo ma le au whaikau ma le au whaapea mai wa out of track fo I le Samoa ngā le whionga le palemia e mai kau whaapea ngaka kulo wak wha le upune le au academics e whai ngofia o wha ngā makure upune e wha matala I tala leo te vatua e whai ngofia ia ngā mai kau whaapea pe wa kau out of line e le Samoa ngā le palemia o mea lai ka kau ngakarango le hai kei roa lo we experience in wo loa mai ha ule fionga le palemia one of the greatest gifting of ferwa I mal palemia ele mo ese o se kangaka I ngala ngonga le musu ngale nganga pa ia o la ku alalo ya o ko ko ngore malo both fast and HRPP it's about time e ka kaunga ko adapt I le ku ai nganga le karangoa ai le fionga palemia le nga a ko fau mamau ai ku ai nga formation le sa wai HRPP you will never know you will never understand le musu nga le nganga o isi kai mi sa ngoi palemia le ai ele out of line ele out of process or protocols or whatever it's simply the inspirations of the Holy Spirit e maua nga ia le musu nga le nganga asa ngofo I la au le mali toa e nga o ia ma le nganga pa ia e mara malama I fo I kanga ka fa le nganga I pio kana kus pa ia e le mara malama le kingo I mea le nganga le fo la nga ia la confuse le wa nga ia le nganga e fa le kingo kele pe uma mea nga fa nga ka inga mara malama le farasai o ma le kusi upu I le mission nga le li faola au kanga ka ia o fai la o kus pa ia
o ka ngaka e whai launga re tora. E whai launga i kusi e lima mosi. E mana malama. Ai lau ke le i mangingo malako capture inga le whaku o Yesu i langa misi opa. Ai sea. O lenga mawai lenga wa judgmental. Le anga fo i ora mawhau e ke le e maururunga o la kou whai kauranga siti. A o le karangoa Yesu e karangoa whaafaka oko e ala i le musumusunga a longa ka maa through le anganga pa ia. Le ala ngā ka kau fo i le ua umana tua le litain. Adjust and adapt. Lau whaalonga o mara whaafonga. O kou ia public service. Waka kau fo i o ngā sui le kia kou ki whaafonga ai. Koe wako maresia au mau whaahi ulea. Levanga whewaa i o Yesu mpeke. Maonga so. Ai fesili Yesu. Pira. Sau fo ila. O lea sau kau whaalongo lea vahenga lele. O aia. Whamare kali a peke. O lau whaalongo o whamai o oyo mose. Whamai isi o oyo yoangere papakiso. Whamai oyo isi o oyo Elia. Le levanga whearua ia yo Yesu. Ele ilo o lea lo lea kua. Ai whamai o mose. Whamai o Elia. Whamai o ai. Ai fesili lo ma Yesu ia pira ai ala oi. Se saunga. Ai a oi. O le a sau kala. O aia. O lai manga o Yesu inga ke fia i roa kongu ile gomela kasi po re peresikenge o ngaso. Po o nga malama i kanga kalea. Pa mai re kalia peke. O oe o le keriso. O le alo o le akua soifua. Maua le leia Yesu o la oi loe peke runga ia. O le kala lea e vaku mo o kouie ko kongu o le kapengeka. Ai mai se foi o kouie tu loa inga luenga foi ar malo. Sui lo na whaalungi. Le le o kuila e panga e karangoa ia o kou. E le o fia mer nga e karangoa ia o kou. Technical na ko karangoa. Strategy. O ha umanga maumea. No. O ka ngaka nga e karangoa ia o kou. O ka ngaka e whaakumuinga i le anganga pa ia o le tua. E ila anga sa ngoanga e PLA make sense i le mawhau o isi ka ngaka. A e whale anganga ngei le ataua. Mare mamalu o le atunu. E whai ngō whianga e karia inga. E o whalala o lau papale o vesia. O i le wafu lea. O le anganga a koa i kukongo o lusunga parimia po lau le mari e koa. E fia soangi mō koe lau. Pauanga mea lai kua. A e mawhainga ngā rulue me uma. Mo le o e arolofa i le tua. I e o ngā fo i le mea wha amaro si au i o rua o langa wha le nganga o rua i anai mri ato. Wai e kau, e maisi au fo i anai, e kau se e fo i anai le penkala. E kau vai wha kukua. E au ke loa e lunga i a Mr Falai, se kau vai aku po o e lunga i a se uso i a Mr Falai. Ia, ai o le tā ua le nā le tātou whaasoa. E la fo ngā asau. Ari i mea lunga Falai a seata. Ia, ngā whauma kua le whaafsiri langa ofsiri a kuia o e wonga le i mea kau media. Ia, o loa kua lalo mo ise o vaenga ia. O leo kilo mai fua ia mākou. Whai au kou mea. O le amakanga ko le Tautai A'e ma le Blue Wave TV ma isi mo pokalame ia. E lau kong wha e ma kuskama i mea le ko wha i le pae e o asiakanga i waike. E re whaingo whiela sa ngā mei mākou fu i piko vau. You know, we had our own difficulties, we had our own problems, and we came through the same route for ngale o le sailinga o le malo. So before you try to judge us and those who work for us, look at yourself. Nanga e rei whaingo whia fo le māko au wala me ko ranga lau i le Tautai A'e ma le Blue Wave TV. E rei whaingo whia. A mese a le whionga i Asiata. You know, before Leataua came on, Asiata got a lot of rift me kangaka online. But look at him now. He's more stronger. O a kirenga ringi lo ulu. But you know, le maka ka aka ia Asiata. Te wai kuto on me ia Falai. Ia. Aia. Whaafdai lei o le whaataua. Ai ai se isi vaenga e sili no fia i porkala mele nei ma tatou whaasoa.
ua whaatupu la ia ilo tau langa whaaleanga le a taua maanai. O aso uma ele mafai, ele se au ta aso uma ele mafai na, ele mafai ngo umo ingi se aso ele i whai kaua se ngā o resort uspaia. O aso foi uma o te aru o whaarungo longo, ke fie fo ke whaarungo longo i la unga i ngata se o ta maa whareanga. Au isi foi whai la unga. O ke leo whai whiau, te aro whaarungo longo ai o learn mai eise mea ka ua, o kuri vai aku i lea kua. E o ngangi me mo o rua pa o te rua, o rua na o le tūpe a le me su e le aso ma fua e tau risi aso. Ai tau whai fōi ma whaavanga so rua taimi mo le tua. Iyo, e whai fōi nā ma. Awana ia mai ale le roku o ka ngaka ma le roku o warile. Ma mea la arua hanga wha le rotu o i fua. Ole ma ke foi me foi le aru ka ke karolang ka poki moronga. Moronga kuri mangu wa wale. Ai ele fai ngo fiele asa ina ia te ro la foi se fia wa le van follow na mo por tai me foi le sunga le ia ta wa ma tula. E pena te fai tu ai ia se va e ngai tate e ka ke fefe. Ka ke fefe ai nga i o ka le uma ese me o ka le fai se me nga musu ile nga pa ia ta wona fai. E o su enga fo i o nei por kala. E makua fa makali le su. Ia, tasi rea mea wāna ngora wari ila. E pia lei longi me karangoa, i karangoa mai ka kum, i ka su enga le atau. E a tā mā fau e ki ngā inga, ai fia ra wari ila e whaarau kele mai. E maua, o mai foi ka po kara mo mara mala mai. Ia, a lewa wai atua. Ma ngako ma, whaptai ma, sa vea. E eisi au. Ka po kara me le mamra mo la uri. Ia, e eisi au whaasara longo o le maliu, wha mole anae au whaatalitali ia, wha mole. Ia, le laa whaate atu le nei taimi. Ia, o na tatou o la ia lea e whaafiloa i sunga ia whalai wha mole po le sunga ia whaafonu. Ai, ia le na ua i lunga le whaasisilanga. Ia, si i tau mawhai e whaaleo i nantu, whaasisilanga o le maliu, o le mātou tamaa. O le tuua po o le tuu malo ma le usui o le fono e lo mātou ta mapeleina o le ala sefo James e lavatai. E wangi whaasulu le puasa lele i whaletui ma ua sulu i maunga le paha. Ndalo whai i le tui whawhau ma sa tatapu sa whaau fingata sa whaaiu sa whaau whipopo ta pula i malae o ainga. Ta lofa i mamalu sa whata i maungolangi. Ma fiso tai ta walunga sa. Le whautanga sa mo au tala. Sa au awhateu mau i le tō whātu malele. Ta lofa i le whaafonga ta pua i mai o ainga. Whaapea ta ngā mano i le tuisa auta ma le vaipousa. A o la langi le u o le tala le lei ma whaafuata le tau o le tua. Ai mai o ia iso mātou leo ma le nganga whaaloalo e whaasirisila tuai. Le tuua o le malo ma le usuia o le fono e lo mātou ta māpeleina. O le ala sefo lavatai. I le aso ono o iulai lua whelua se fulu ma le ono. I le mōta ngā se ngase i Westmead, Sydney, Ausitali. Wa usuia le fono i le awhionga i a le ala se fo lavatai. Wa langia i nei lalo ngā fuafua. Tu lona oe sa ualo. Tu lona le vaa o fono ti o le malu o lalo ngā fuafua. A fio maila o fionga i le mātou tia o le sao papa. Tu lona le foe tautino. Tu lona a tua le fauono. Tu lona fea ma le whanaunga. Tu lona le toa a le matua i a talamai vao. A fio maila o fionga i le urualo whainga. Tu lona sa le valasi o longa o fifio ai. A wa o suia le fono le mātou ta mapeleina i a le ala se fo lavatai. Ta lofa i o mamalu maupa ia, ua fusi whaafau o malo no le pule tuto tasi e le tua soifu. O le ala lea o le mātou whaano ma le tangi awe,
ina ua whaia poutu sa whai mamalu le nei ainga. O le matua moe pō sa whai masiri anga. Ainga e ka le sia wō ma au mea mamai. Ai le ai se whai a sonaloto i le finangalo o le tua o le tia e le se ua ma le mua e le fuatia. Ua e tau le tau o le lei ma ua i uia te oe le tau sinionga. O le fua i o lunga o le alofa. Ta maa e le ngalo winga tau safia. O e lava o le maa mau o le tala le lei na filifilia. Ua malili le lau ava matua, ua tali le lailua. Ua vaipona le tofa sa fai malangi mati o le ngā ruenga le tua. Ua solo ufi olo ma ua lauto'o maa le sa ilinga o mere lei. Ua ave e leoti le penina sa teu i o mātou loto. Ma puatuia o e lo mātou ta māpeleina i le nuu e ngalo aitinga. La i le mamalu o lo tātou ta māo i le langi. Alo whaanga mo o e le ta māpeleina ma i le tinalo to whaavavau. Ia tau tala sefo la vatai ma le whanau peleina. Sei nia le nei whaasila silanga. E whai tamatau vai whanua. Matau a pai salai vau. Ia. O le. Whaasisilanga le nā whaame sefo i le anganga o le tua. Ia. I le. Tina mar whanau ia e me se foi ia o aiga ia me se foi ia. Mo le toi foi ma whaame senga ia ma lo whaanga fo. Ia. E si uso sunga ia misi ma le fretua ia Rita. Ia isini au sitania. Ia ona o le wala au pa ia le tua se anko foi whaasino i le sunga ia misi. Ia. O le na. Whaasara longa por whaasisilanga le na o le malibu. Ia. Le ua whaaleo i nā tu. E peo na whao mai le nei fui vangara fiafi. Ia. Ka malo o mista le ua i runga. Ai pi e sikairi whaakafa mai langa langa lana kema. Ia o le tūlanga le ua iai le soifuanga o le mātou malanga le ua iai nei. Ua le ola whaasasao a ua ola whaakakafa. E whaakafa mea le whaingo o le malanga. Ia. Ma no se fo manu ia mis ia le na. E ase ko le se rua sila ku le makara ka ma ana le ato. Sorry. Ne kio a fi osu el makari. Nga wo sola ku ma vangi ma Mr Falai ya le makari ale su inge po fele mak. Seki a lot kama. Kwa seki a ke roi. A whapenga umale ula ingo baila ula whamai awa e wha ula Mr Falai. Ai FFC me para ro aroa a siaka e fua mai la ko ula ka sui. Whamai ako whakari o kon mulai walele. Wai mai tole. Almo kwa ma ngai o kengi la whakari mo o rua mulai walele. Ranele whafonga angal tatou watu nei vaenga le fiafi. O le makangi e mafua anga o ungu whai o le makangi le fiafi nei. E le i awange i owa aia kui ki a polo le fiafi nei. A koe whai maka mai maroro po o ngai kua. Hei. Koe ngā maka e re whaasa ngai ngusila. E mawe Amerika e whaasa ngai ngusila. Falai, se me se kala le aka lea. O lane... can you explain that photo to us? Ia, vai, o le au ngā tātou wa... Whafonga anga so tātou watu nua me se... Nei whafonga mai tātou au whasoa, o le au ngā tātou segment lea, o le whaalau i loa, o le papakiu, e le o se mea fo le ke sau i lunga e whaamakarani, whai ngā aka, wangi me whapena. Ia, ai se isa ua ia, wai se roa lau whaamakaranga, kanso kako malanga ia wai. E kero ka ula malama ia la kanga mai e Mr Falai wai mai ko nga mua ka ka wole se pa mo o ia ka kaunga e pikia mai ai Mr Falai wa kuila umaka o lo ula lango ya wai oia sa kaunga e make ia me nga la ko kuida mak ku oi pe na mai vai na te mi kong ke mi kong wanga lo kamal masing pa mo de ki nga
Le moia que nga ka ora ise whātua. E ke sila ko, ave ya ko sila ngele aka. O matua i ti ngā o ta linga le umi o le matou drive a o whaki ngā o ka linga e whalai malanga whanga ukingi. O matua ti ngā i o ta linga. A le rono ta o to matua i o moe le. Ia. Ai, o le ua whai mamata, o no le to inga skaili lea, le ua maa skaili e ngai Amerika. O le skaili whai maka. Ia, e mate lango ina i fo ina mata pongi sa, le mato ina su. Ia. A o lewa ma o na le la, ma se i o le sunga ia whaafonu i o le tūlango le paka lea e whaatau mua. Ia. Si fez o kala Mr Falai wala. Ah, wa pui mai mare mal. Se por kala me se au fai mal. O makasa ora ye le fa kanga ke ia ingusila. Ia mafakanga i isi ako ora la ia makanga fa mauru. Makanga mo kwa faʻasoa. Faʻasoa e la vema makakule e pa maka mga o ko. Makanga faʻasoa le. O makala uri e loka i kanga. Le makanga e loka i kanga. Ole makale pero mali aka ole makala le ko fa nganga ke mingi. Ole va ainga ole fa pegno se sang class fa ngale ole va ainga skole aka ko fa de ko sirjino. Ngala makang lo ko le anga mela mak. Ole mata a le uso ia li a taua. O le mata lea e iai ona i tū fo i e ati e sisila. Ia, ko ngā makapongo ngā rifa ko ia urua. Ia, o le mata le mata. Tu sa ufa mata la i e tatou mata. Tu sa o le mata le mata i le a taua. O le mata le tangata fo i lele e le mamau le le polo mata i se metas. E feo tu sa e leo i loa atu e tā ava vale solo o i au kafa o i au tafa o le mata mai falai o le mata le tangata pi e tau aso a pe uma le mata la to ino tolo ne tau areki Pe a taua a o makare makaya siata o ira e maua e kala whangare mataati malo sirat a o le maka le o ke maka o le mata le tangata te pasika iyo maka ia iku Maria ia se fai lau tala na dei mato woro mato a il freinga mato woro mato a il freinga ne ia na ave mato ia lau le ta ua tu ia si sa Maria ngare le an mato woro ne il freinga ia sa ufo stasio to fine ma si on to lua piki mato woro mato tu loa o ka mato me ai mato a ai lo steak ia o freinga ia ngadua kausani fo il ka ko maranga mato o mai lo mato tuturo lungo mato sava vaki. Ai tatia ia le tupe lungo laula. Nana savali a wo esesi to fine masi on to rua follow to i mahana ma le alo ai o tu lunga ma o tu tilo tu tau o tu tupe. Ai ma wo ma fala tu ilan tanga. Ai o le tip mo kengeles. No officially tu ai il to fine ya le vama ole al kupele u lu lo mo ile i tes live te o tip ara wo ku kongor kanga Mr Falai le tip ya ngai makapoko ngai makapoko ya Mr Falai asi ke ro vai au ko yeah yeah 3 blind mice sorry si ko ave sera ma la cara esa maka era ese foi a caia era fai mai no o ko fa lo ko kau me ru Hawaii ya lenga e ke fo mo ese me o tupu nai ese me o tupu ya wa
Ia, o lai ua... Menga whalongo ngokpat. Sorry. Sa no mai falai. Sorry, No Falai, I didn't hear you ko there. papeya so o wa ko ya ngai o mo fale ko arba ngale ane pe si la fia fo so tato wat ele mafai alu ia sia o mai o le PYU fa pe de de ngi dis na kai o la ho le ya o ya ta ngai pare ko le ngi dis ere na vale o la win Ia, ia, so ino le atau. Vai. Te whai o roa kalanga o ke cancel ngā kua ngelu malanga le ngā umaro la i lea. O le malanga i Hawaii. Ele le ia fo i wai avano e o ngā fo i nei vai ngā o kiro fo i wa. E o ngā fo i aia marino ai fo i a inga o lo whaamuri mai ma. O mana whairo mai o mana whairo mai Mr Falai te a ule a te ua manai. O lo i eisa na fufua ngai o roi Hawaii no fo i loa. E oi. O lo i eisa fufua ka pena ai o roi Hawaii o na no fo i. Ia ele le ia le vatu peilunga wa ai o whaafonga mai whare tua ma. Ia po se vai nga fo i o le la fufua nga o lo i ai ia pele ai. Ia o le fufua nga na le uta o to li wha moe o le sunga ia Mr Falai. Fufuanga le kele. o le sola po le sao Ia. La foto Mr Falai te whaailoa le ta menu o le stofi ma le sofa Riley nei i South Lake ia i le fu'a Utah. Faftai siata vaenga le wai tuina mai le mano o le aso ana le la sa fa peno malanga tu le pakale le afa tu na fa mo to film le aso fa lai ia va le aso ana le la ma to te manga tu ma so vai o la se mata fi fa sino to lo ila to ia me se vaenga o le ama to sauni e fa lo ma to fa inga le aso film le aso fa lai o ma to menu ia na papa lava al papa kiore a fatau nuina le aso tofi ma le aso falaili ia o le mato menu o le alaisa o le moa tipontin ia o le si pi ia o le mamuma sapsu ia a pere falaili e le se fainga taiao ia le lua la so da nga lue ia wa fa mo le fu ai neuta ia nai ainga o mai masani ile ta ia e me se Mr Falai to company o le Blue Wave ia so mai matala mai au nang longo ina mato fa mo ile asu to aslaili ia ole afa to to papa ki mai lava tau le mai tau watu o mai le po se varu po le iva o le ata mai o le iva po le valu le tato pakiu o nisi na vaenga fia fala wiloa ne ta foile awa sauni o le ama to ranga tu so fo e no vai so fo ia le aso faile ia male to na ia le ata no winga tato fa mo ia mai ia on malanga tu se to wasi singa fa pito ia ile PYU ile tata ma o ngai masiata ia ndai ia faisina fa wala lo English ia wa le o ai ma wa le o fo ia to ia se va no le leila ia o la masiasa ma to o mala ia ile PYU o se va ngai fa tu nei tu la fiafi Ia. Na wa a foi na foi ia le tulanga fa mo to mai ia ina le tatu popkiu ia su mai tatu filo ia nga ta foi le ole fa awo win le tatu tournament ia mo le kirkiti ia il le foi ia a fu a Utah e te le foi ni so fa fianga a mata foi ia le fia tai au fa sono toila e le tatu paka masan ia ai la fotua a naema li ato pe se vai ngai te lo fia fesili ai ia fa ofunu ia ai tato te le tau ma vai le vanga o le fiafi
Le se ma fesidi lo ma ga ia fam kalanga e Mr Falai o sanguinga ia ma se foi fa mo nge weekend o nga ko maranga la ia le ya wai ma ga ia ma ro la ya ma lo fa tai ya te lo fa volu ya e si vai nga e ka una e fa I lo fo il tatou wa tunu ya se fo yo le mo le no le fa fo mai mata po mai ia tina mer fa nau ma ai nga fo I lo tap to po mai tu sai fo nei tai mi fai nga mala o kilo se kai mi umile wa e vala vala ima yo ma tau tonga fo pa ma fa na Ko e na malam mal vinga des. O fesiline le o to mana o mia I le lau. Ia malo ia ta malo sa le a tau ia ma yo nga fi mo ia fa aftai na vano ia o lo nei venga po ia vano la ua ia mo to I flu fa nga to fu o nei fa vino le ta ia le ama fo yo na tu sa tatou o nanga to ya e TV ia ni sa no activity ona ata tatou po ka tautai e o to ina ni so nga tatou website ia wale no fosila fo il pa man malo so ta mo tunu nga ta fo fa nga ne ia ma ta mo molia to fa nga ia fa pe mo to fa nga to ia fa mo ma sta e me pone a sta ia fa me se fo I wo ma anga ma ingo mai nga fiso se tu le lalo lo man dia masurungan me man to mala I solitala talo e fia ia e ai na e fitrai ai ai ia lo man via uma mata langa inita ia mese o masia e mese fo ana o pe no to fai malanga ia neva nga fi familiele ile se pa ia mamalo se tato botu ia mese ia la uma de mo nai ia mese de sule ata o man tele fo famia so lo fatele o rua tu sala te rua fai ia te fatele mo se ia watu ma tu ni rua so ia ni nganga mo fa ya o le ute fai atu le ataua ma o le te tau ona le mai le connection a Falai ana ma te vai tu pi motu mai connection out fa to le mo te hotel fatas si vana na se me o le bo foi le connecti mai foi le time mi ta tele o no te taita le fi ko fa le fo le wifi le hotel ali seta. vai no fa poi para o le tato fa so mo container Pania fai nga maroro manesia. Ya, fa malo ko ko kala me ma ko fia fi malo la vole faʻasoa ka lo ko fo I no fenga malanga America ka po e ko nge New Zealand. Ya, ka marelei. Ya, fenga vile ke ko lo e sia po me la ua. Ya, o le mele na ia o le mea tau ma o le mele na ele ase rua fea o na ele ase rua fea o lo manu ia lava amuri ele a rua lai loa ai ioi ai malo o lo fatele tu fo ia to ave o lo fam singonga le vili lo ke ko rua pe se ma ke se o ano fatele tu paulo mea oro tau fisiringi o le mele connection mai la ta mau fali mo tu mai ia ai o le ale a faina alo fatele tu tato fero ai oi ta se me malo lo tato le so tai o saulea oi ia fa wo pe ia fa wo I senta ele fa pe la ko America ma suia so po kalani ma ko foi kai au le fa kasi mai ia ko lupe to lupe on tomorrow ia ma lupe on semo o le lima ka lima
Ia, whapenga fu ia le sunga le o i la fionga mi ska ia Fata Ryan. Ia, Fata Ryan po la so coffee plus of lele po la so fo le fo langa malanga le ko fo mai. A se ata o ke la coffee ma la falele le ska kupo kalame. Ah, na ngai fu ia kukongi le ofisa. O ia, i mai le la ka ko fela ila ma ko le peka fa maro si mai. Ia, okay. Tatou po kalame le afia tau. Ia aga le fo i le vanga na fia fisa mo tau runga ma tau por klami po le tau ma tau lo fanga mo utu malava e le vanga na fia fi tatou yuta tatou felo i tatou pakale so tau ia ta longa fo i a mata le afole ono le so tau ia mai ia a fia fi fo ia sauninga a mata i tu to tasi ia famna tu nei yuta ia Hawaii tatou to taranoa o le malanga tu tatou tau te ia me se fo so ga Mr Falai tatou filo ia i vai so fo a ma ne fia lo fa tena tu mo o no le taua ma le fionga ia nai ia biso tatou ofisa ia tatou fa Samoa le fia so i fo me molia Ia, so fo ia. Ia tele na fia. Falai. Hey, Falai. have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Afio mai i lau ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata. A oe whaata pena i mono tu wa e seato, si aki mua o pepa balanga i le malaiwa le tele. O na e anga ine i lau tūtou wani o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i le security. O na e uno whalero lea i se wa inga e matua i maa hofa tele lava no na mātou o fi. Le whale ono airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomu a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea te whaia o le totongi online o na whaani leo lauri City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lava se vahenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whainga mlanga. E sili lava lau ainga monu, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Farmer Losi, keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. O le Oz Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa il whaafoina o lau unanga, ma o matua fo ile i loa il tautua. Mātou te mafai lava o na mātou malanga atu i maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua i le luas fulwhae tūla i le fitu aso lua yaso, mātou te ngā lulua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila mwhai tau māla malama lea i le mātou tūlau whamtalanga le website www.ozpacificfunerals.com.au
Po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fea viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, Naomi Masina mua. Mana tua nei le tautua le All Pacific Funerals Australia, lo fale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha maa avenga. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, 685.
Mo le whaongaina o le talo for voucher. www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhaiwhara u tuai le ta avale le ngata fo ilea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le fausi eino whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te mana o le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri leo le whalaoloa ma le nuu o lo iai le nei whalaoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whalaoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher te whia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Ma le tua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meri po se numero le telefoni e maisho le tuatusi. O lo ainga I Samoa, ma le tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi nai lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Mana tua, Pacific 40, ma le talo for voucher. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.